Right? Got life. Well, lumalap. La school kat first naman tamliban. Aksirin kat. Lumalap lagat. Ay tayo island ko ke pelsingi. Ale appreciate ng tayong lumalap. First naman. Right? Kulo tamlay triskal. Kulo malap ke ngan mui ko min kaksikin kat ke mulas kai si. Ngan tawik awal kat lengin na kung pataga pe ke keding peling fakulon chinga de pain metlas kurana ke ke pelsinga. Kat kulo malap ke fung chi somla taka na ke pelsinga dinakula pen taka li meliti sinam chingin taka ke shamlam ngal si fosine ke singalu. Shamlam ngal si fosine ke singalu akalamiyama Shia Proina ke pakotin one God. Shia Proina ke pakotin one God. A prayer for God's mercy. A prayer for God's mercy. Ada tu unci ngai sipa ngata kau shia katin sipa kalwani yok sipen sife ke kais ke koto singe. Kais unit. Nalani ka shafarna ke wit na phone singe shampram kun me makulu and anak manas. Pangai sifa lalak ke wit singe makulu and anak manas. Adali sham lam ngal shia. Dreskel data ka usi historical context nage sham sukung sham nam ngal shi au shak na sum nige me literary context nage sham sukung nanga taka na usi fosin nige singel lu so inchi bakkalem ye akes makanya kat kya koto singe pa me lalafun ko Land Church. The life in Land Church, enduring beliefs of the church. Enduring beliefs of the church. Actually, la unit chimeta. Pati siampo. Unit chaklu abang. Katron get January. Unit chimeta I think umbele samdana. Our God and the Holy Scripture. Our God and the Holy Scripture. God large. Mas sumostamatal. God large mas sumostamatal. Ngayon agad na ke unidaklu siya na grace and reconciliation. Grace and reconciliation. Langgalang yak Michelle. Na laisin siya mit. Makulug and anak manas. Na laisin siya luo tolu agos pataka ke unit siya mit. Nakatakam tawag ke unit aklu na tafu mapen na koto na phone siya unit akli megos patash kengin na. So unit siya uskat ke next 4 Sundays unit megos on course ikos halikos. So inoy lang silang kat actually feel like January na laisin halikos pa shafla ke malam tariye malam katantak kem sing nakalme kattaga na ke February inoy lang silang kat kadam tay ke kemme laisin ya singal tolu January me kos pa ta ke efin pa liye sila laisin pangan laisin yani ke singal tolu tagadin kapashiye lalal fungi ko singa lan church nga na ke makatluti fashion am singa kita si mai kesa koto na phone singa pa tagay ke luto mo tolu fo singa man go singa likos para ka tu ko ke makadash ke man kaslan kat na kaslan makat magay na pa use reveal supelan kat na siya his purposes, his promises, his works and his ways. Kaslan kat magay na pa kan si masinga na kaya taga matake kaslan kata kat bui mas machijel fat na sil nikotimia sa tari kat isus taga ngan kat nakatawa sin jenge kasben koko wolan kat na si tamali si wesh nga kadin taga Leonard makin kat as a vessel, as equipment, as a tools, as an instrument
Nashel in fact mas mapay mit pa Genesis ni Revelation. One masaya. Naro kachipa flot na ge unichemia na our God and all the scripture. All the scriptures yan taga na me reveal kat papa kat muna kat ngan matal. Nagataga unichemia na pangishipe. Elme fako si mga from kun ke Genesis tolu. Is purposely takay modi kat taligi makuli plasha. Si fella lap si ka witching pa me makulu and anak manas. Makulu and anak manas. Nagatataga liye na kasyang mamalisiye. Toko siya aklulan na tinggan. A goes long. Most of us know. Bathsheba. Kosho, murder, LT5 is applying to kill, deliberately kill Uriah. Lafa kaya, kadat ka na contrite archie by the gun. Hindi masyasala si ma taga pay na ngay na naji aulia ma arke makluk no lap ngay na aulia. And confession siya nga yoks pa. Yok na pay ganin siya. Ito siya na flock la lila. May attributes man kachilar siya na el omniscient. Ito man nagay one magay mutla yor. So kadin freely come in, willingly, free will come ang baye nga magkuluk siya. Nakita siya isang, kita siya mga batariti, factual killing igastum na. Siya son sapta siya, fosal ko siya kalimyang. Kat fin fact, the wang in makuluk lash, kat si fe na kaya bagat la. E mapay etianin kat. Kat fin fact, makuluk lash, elaru, siwas was in na nakmanas na siya, kaya makuluklar, in aknas na siya kat, di kima siwas na kayo, pangit. Pangit wala lalan kat na sin fela siya. Pangit siya pelal. El na ito, mana kayo wala fall, kaya siya pen, siyakos na nanmait. Machemit, matayin siya mukul chemita. Adam and Eve. El na ito, dari. La mga isikya. Metigi pa na lalang ka sa fela, na relative means of salvation, the redemptive working. Nara, fingat lida na, shibela Allah, kat kufnan sugak fela siya nga shibela Allah. Siya yan me, Genesis ni Revelation. Paano nga na yan siya makadasong? Ngatla siya pa na liya kitak siya matagay, kesta ko to siya nga na, luto mo dito, for siya nga lit ko siya kalimyang. Tapos na kayo wawag ka kaya, nanan ka. Ashibain liti, ingkay, inaksiwas siya, nakadaya masiwas-was na jinwet. Tamitlan ka din, siwas na, ako la fal na kayo, mawuna kayo. Kias matagal kaya kias lang ka, nga ma, utak ka kaya lang ka. In other words, catching the fact mo, all scripture is given by inspiration of God. And it is profitable for doctrines, for reproof, for correction, and for instructions of righteousness. So that a man of God may be completely equipped for all good works. Fingat dito na, oye siya nga akong marskang eh. Akala mo, kaslan ka daw daw kayo nitikat. Inkay ka, aksiwas siya ka, inakatay maswas-was. Kaya liye, ninanay ng anka-proy sila siya. Matlas ko siya eh, matanya pang. Kat ikekla ka kapin niya, inakarin fact na namit ka masing, naka-proy la siya. Masing pa, yoksipay met na siya. Mat ko siya, kaslan ka. Pa Jesus Christ. Kada som liye, November 1851, snow mataga, bukui lay Eastern Seaboard, Boston.
November 1851. Taltaka wood taka Maya from Atlantic Ocean up to the Pacific, somna Hawaii. She be recruit, she be recruit yaki, she be re-equip yaki. Na dal som da kat na kusai. Kadin dia na ipsingan dana ingan lan mai ngai la me faka weather an tal ke usta ka mapai silan kat ni. Pange o yeshima utaka na ke or masap talu. Ngon man kat patati nan Peter Madanda preach the gospel na te sinan ni mising. Ngon man kat paus mai ngan daka. Ngon man kat paus equipment ngan intaka ni kusai. Nakat kan kalam ke ngalla lal fungin na pa mo aru lan mai ngan taka ukuye gospel ka wosa singan finan kusai. Academy crucifixion, death, burial, resurrection, ascension lan Jesus Christ mit lang last nang kasao where he's standing at the right hand of God Father, complete marching and taga na katkan ka fa mo complete for when receive the project 1902 link she made ma pile up right la pa she made pam ni am tak na read if I malam chi katal ya Bible matal ke kas kusai pang ma chi mai akata na shishla cha God Father, God Son, God Holy Spirit. Manifo, Bible na kayo ta kakangan man God. Byproduct silan me machingi pang ako minan na kalin kaya. Kaslan God. Uta kakangan man God. Naro, katiyata na machinga ars na shish mishenga. Kut kuno malla. Kaksakin katla. Shat na ars na ros na mishenga. Namni asum riti pa machinga. Lang sa singa na pangi product si mataga finan mo. Pangi product si mataga ke 1982. Nakatlita na taga na 1992 na ke 2002. Project singa utaga. Lang sa singa. Ngataga riti siete sukunika sapal me kor fos. Longol tolu ke lang sa singa. Akal miange, katsia eshe mista na shesh, elana matalye ko was in mana kayewa, e karanang mo lowos, manuos, e manuos, ta in wangin, matalos ke sikmelan lem lars, Jesus Christ. Ngariti, siete sunika, saptal mekos, fos longol tolu ke lang mata. E katlan misle, len si fen matalye ko was in mana kayewa. E karangan manuos, nan ko was manuos. No fun, ta in wangan maita. Kalem nas Jesus Christ eldaka. Na finga tida na pangan product lungan, siya ke 1902, siya taga lal snowma, na siya pataga ke ward, taga ke 1982 na ke 1992 na ke 2002 kating kalem na paila unit met mataga ke koto aklu ke yes nga taga na our God and the Holy Scripture nagadliya na itatla section na yok sige Bible forty fan na vingom somliya na wait lan na ke Lalian. Tapos pa yan, Lalian section na close ke temple siya nga. Furnishing an lang ang kadindi na New Testament machisya ilda kalam yan na man ilya tolu pa itak lang. Ma aqua kil singkat akat ka isla. Na silpa na compare contrast product mataga ke August 21st, 1852. Afuk leke 1902 na ke laying mata siya.
Now between 1902 up to me and Wood, issuing so far nga liit na mat ngan alafugo ko mat ngan wanan ars na mat wanan ars matal wanan ars sanak wanan ars o yes makat kan kalan ke mo pataka ke pa palang matako en Wood tako ne mushenge katita na especially beginning in 2002 when lang sa siya nganta ko makinya nakatanta kli force katanta kli manas na antik force natas katanta kli wang la fukunan mange tema ito ko me chachi me da matagan me akes makinya ko nake makulu and anak manasi maga trampram kun yok na nage shamlam ngal shi maga tetaka rate la proy leken. In other words, la meshi kya get period longan na sin met ko saya finality la pas fin shakshina kadin esmak la nage masik na shi fashion what mine mushenga kadin flot na ka ko kan ka ta yin na mushen shin siya bang la section at Lushing letter na furnishing told academy of Jesus Christ. I'm the bread of life. When she furniture on the north side singing ba tepa in show bridge. It contain loaf sing a lu. On the south side, Kansas Stigit course. Jesus ven a academy apakalim na fella. I'm the light of the world. Mangay get la na shel Moses, Aaron, get Karte lusit natin nga niyan itchepe aki ma sapsinga sang oyan sacrificial nike ke elos ke som nake presence land God na jam som nike lomnuk chengan asipa na hakalim na shes inakes makinye katla lomnuk chengan takani pellal Solomon na rekla temple si Jerusalem kadin ni lalien manget na Jerusalem singan, Zion singan na itakang na siya Ephraim. Yan mo siya laisik. Kasi ka na lain singan, Mount Moriah. Mount Moriah, pa-fast na rin mo singan. City madalan God. Ba, temple. Outskirt of it, ilme, kogada. And siya na makisya si mga Ephraim, Isaac. Kading niya na pwede, temple singan na ako kika real estate makadil pinpoint na sila prem ngay katta na ni miseng 2025 ta na som na kala dalal pol nga tan makat pa temple miseng so lomnuk no fixed temple siya la Solomon ata kadeta history kaya kanane la ke me .586 BC si saklu man, let's go come up with the number. So, mashallah and chingan. To utak like a 605 PC, utak like sufshemeta 597 PC, itak like na 586 PC. Kanan nila yung Jerusalem. Saklo. Kay ikop siya. Tapangan, full tolungan song. Full tolu return siya meta pa Sir Popple. Ilta ka timtak layout foundation chingan. Nakatkalam na pangan temple lal Surapapul in that general sense. Nakatindi na lalomnuk temple lal Solomon na temple jima Surapapul maralangan section tolu aske. Outer court siya building siya himself have two section. Holy of Holy, the most holy of holy. Na holy of holy siya nga section aklo siya nga pataka katli kalam na ke temple lalera ta. Temple siya na lang Surapapul yan heritage dagati renovate pa kanala like 70 AD. Na poli la kalam niya. Kat pa temple. Tana malimi ko sila throughout the scripture samkin. If you want to meet God, kumtaga ni ke temple. Nakat pa temple mo siya nga. Ngan kat ilyak na kat met lalal fong niya. Mun pangay regeneration, pangay born again siya nga. Ma chisa la kalam ni ka son sapta tolu. First
tolu na gil megos. Unless one is born again, hindi ka niya na ketok sa langkat. Na kadin taka square in na ke machma, ito ka ke sap me siyam lam ngal siya na ke machma itek lang. Itek la kas langkat, kalam langkat, na kat kuflan makayang siya, man me furniture siya tolungan. Taka na me altar of incense singan. Altar of incense singan on me toward the me sisken na lislish. From east to west, sisken na lislish singan. Fail singan. Elan ke. Makayang sokot na rin God. Kataka na ke room sapta singan lu. First schedule na kadin offer of our bodies as a living sacrifice. Holy and pleasing to the Lord. When I frame singan taka na, okay. Byproduct siya ke 1852 at taka na, paling siya ngayon magin fashion week, lima ko siya nam siya na, byproduct siya ma, taka ke, me, and what, taka na ke 1982 na ke, lang siya taka ke, 1992 na ke 2002 siya nga, pao siya, tana itak la. Na ngayon na yung Christian siya na 65. If a mana fast siya, utaka ke product siya ke 1852 siya nga na ke 1902, mana fast siya utaka, kataka na, masing nga na ma-fast siya nga. Byproduct siya matagay, buot nga. Na ke 1982, na ke 1992, na ke 2002. Itak la section na kluwa siya nga. Ifo, na pangret malay siya. That twist the truth. Pangamasing nga. Payapag nagawa ka kang man God. Ashipen luti. If you want to one luti orik, ma, wangan na pa doctrinal preaching ka, o iya makati palaking ka, en las ko sayang. Ilan ka proy siya nga, kadata ka proy ka mga. Te akuduk pang, ene na hindi tiya, kinan akswa siya masing nga. Kat kuflan siya bang tab musla, especially this guy. Le fatin na siya bang musla ni musing. Le na sumon na mga manifo, ikat na siya lang niya. Matsin na makulugamet ko sa iba. Takot na naglang yok lang katin siya, remind us katin float na kemasing. Na, time period lo nga siya product lo, siya fa, siya tina, itak le. Katin kalim keta na, masih mafa siya, Bible na kawo taka kangan man ka. Man malan ka da, uniformity, fast, wo. Masih mataka product ke and wood ngayon, pataka na, section siya na ma, trampram kunya ke, Mount Sinai, itak yan siya Moses ma, takan na Solomon, takan na Surupapol, takan na Erod, makanan na ke 70 AD, takan na Paul, takat pa temple, itak le, section na closing. Na ifo manawuwo siya, taka itak le, na siya na flock le. Satan is here to steal, kill, and destroy. Pangarit malal Satan. Lakong knowingly, unknowingly, knowing, kung execute project niya, well done, that's done. Masih mga ako may focus na gaya pa, masih nga. Forgiveness, grace, and reconciliation. Kita si mga taga, di kaya ridi kaya siya son saptat siya, fos, alikot na kaya. If you not fat mo, one maguluklas, kat kaya pa kat. Now, in that perspective, kat hindi na kaya section na closing, kat na fun na kikiya, fashion ni mising. Man kat patat yung na kaya, yalong ultoli na makin lang sa siya. Yalong ultoli na nam siya. If you release siya kaya 2002, yalong ultoli na nam siya. If for wangan mat sugat matching, man kalansap kikiya pagkadash ka. Siya na taga pressure ka. Man pangakwak si mga kaya wot, taga ni kaya 1982, taga ni msiyeng. Kat patat yang twisted. When Lucifer also make a card on the Eden, he went to the wicked spot. Sige nun ko. 1852 na 1902. Translation na fast siya. Katakate 1959, circa 1959 all the way to 1990 to 2002. Project siya nga na itak na mas mayok.
we yokshipe ma wa kateka fakyak long luo fasingalya kalamye finga desna me o nga yan no fon na pa ito again. Now that's in original language makingan in shadi keep tolungan na numa the most holy of holy a spirit pa worship pa paroy pa faith hope referengan ashken tal na kayo when molingon na pang so working from inside and outside pangan new covenant chikatash nga when chisel misha finchak kesla fail singa we come boldly to the throne of grace kagat for lao ya klad fun when someone is preaching the gospel got born again regenerated from that very standpoint from the inner holy of holy shima mercy si chenash kan ka Jesus the silia ki kangan man God nakataga na ka section na close may taklata na furnishing tolungan ashwe tagata na art activities pausi personality lash nga imagination lash na ke conscience by the kapeke from kinya ke sham lamal chasing reasoning lash memory lash affection lash it's all in that section pang personality lash na I think this soul spirit chengan na little chengan pataga na free will siya pa nga ko masking kat somli free will siya may takang na siya Adam and Eve ke saptalu na ka saptalu na taloret makin free will lal dalan ke ben kiki up lal me Lucifer in the form of a snake el taga kiapela mo wo kato elang siya Eve elang siya esang pelan metlal nale wana kat pe pan mas pakon tay met kiapa yakla Adam and Weepen na kiapa yakla napakatash kenyan ng project siya mautaga ke leng sa siya ng tagan kiapa katla efo when pangar malal shaitan is a father of liars wang na pa mapayral shaitan wang na siya na tagan na ke ma activities nga na it's all abstract it's all within a man within a person if you come near functions matagal ke church lash nga na it's all outside physical aspect matal ke liya pa wanan yokshipe para ka from kun menu uniform kain mangan tak na kayo but we're not being taught why na loto mo dito li fosingalon ko siya kalamin na ke doctrines one pa mit kaikat if one mit kaikat when one mit was one mit molingon one akela dia sapta on ko fosya kalamin naro alesi si was teli o yeshi magadash ke nage pro yeshi magadadak fashing it na kat pakotin lang si kawul si pang la me si kumra la tafun la kum esta recall la pakotin yoklal if ingat ka with a contrite heart taka bang na siya then floking got na kaya mapay makain Luo Chronicles update ko fos nga ako sa kalim kadini na po pricing into ka floking got na kaya mapaylan kat mapaylan kat pa me Genesis na kaya Revelation utak ka kaya ngonlan kat so katsun na siyang from kin outer court siya masyal latari masin fulwan itakla ngalla lal fungin napay may kek na siya ngalla lal fungin napay la it was systematically put in place just to destroy malankata met plus ko siya ngayon timtakyaw akwak siya maula siya ngalla lal fungin napay efo kamana phone fast siya udaka ke 1902 katsum isla systematically put in place
na prata kya pataka pai prata kya pataka kat palana ke fukunen chesh manaslanan mitlasha lost la lasha kat mata depend on someone else a katilla tai pashak mos to kata sosa apple mos eek you name it eleta in la lasha na ultimate proficiency mga kuminan pray kay na pa Michelin Jesus Christ nila makluklasha sin and forgiveness, grace and reconciliation. Nakadeta tong na si fe si las lalim mi siya nga kalim mo. Siya pro na ke langkalang lan ko pakutan lan God. Mercy. A prayer for God's mercy. Baba pakutan yok lom na siya kay siya. Pel na kay wakat inhale and exhale. Como siya si petchen si las katimngat na room. Acknowledge ko. Usepe finfrak si las katin fola o yakingin. Pel na kay wakat mong niya. Inhale and exhale. Pange, pakutan yok lom na siya. Kumateng. Kum sisisa na kang lang sikawit. It's amazing grace. Kum nawala tarin kanigin mo so ko kay na tum Jesus Christ in taga laman na kayo. Rage pelching at taga na room kesyo kumaki. Kadin taga ngat na room acknowledge kum lawangan kat mold wana kum kat mold si fan na lash. Ale prem ay sige shake up lan mat na kayo. Mana ka wash niyo kum sham na rela mana ka wan ka sa fela ke ko lan matlong. Kum precise in mana kayo. Masih may yok siya in siya akas makanyagat la. Kaya siya ben siyakusten lal Adam and Eve kat patangyang na ke chaotic situation siya makum ak fonye lai ke sapta siya fostolun ka sapta lu fostolu ke Genesis. Tagada kaya siya ben disobedience kat patangyang na ke sinful nature siya masya kum naurala tayong kenet. Inakswas siya. Narge belching gat taga inakulan long cham lam ngal si fosin na siya lu kading kalam gala la situation fa kya machiash ke yo na kading luti ke tok sha siya klulom David kum na na sa sele for when it come with a contrite heart kum ikesh la na pa nito na pa la wangan na pa o ya siya kan si vanara in molala ligi makuluk ra baba gat taga na room ke pelching la lal fungila kumak frushin siya spe ke pelching katin long kas moldom taga kan face sin lash ala heart magat ukan na room ta sakta wangan na pa makum tikan li kumingan kin in siya si mataga masyal lang na room ke pelching in fact makumitatar Papa na manas long proy la sushi ngon la sinaleta la kadin na kum kattekan si fanak swasigat kadin na kum papa kaskarak lom an na silos na kay wasya tagan si falait modal kan si fanarela akswasla wangan na pa o yesi fin fela sin kay nesla makuluklash kay siya. Siya yan shan Jesus Christ makain. Lain siya papa. Falok kat nagamapayalom ke pelching. Usi kas molom in siya falok na rosh. Katliya na pa o ya masikyak. Ke period
mataga gospel lom ne musing kat lila ash different lu bakatashken ege umikasna na shesh ko sa non mission daga kalim me ke proe kai fe malap tamat ke wa ko sa daga be proe ke machine then actually was shekling in na metigi pat te manake the kalim lom gas lom aga din fola mai kain na shumin folok no mat las ko sa ke belching Taba, when son signor la calemia, el chequiapo, el chaguluklema. Satan is here to steal, kill, and destroy. But Jesus came so we can have life more abundantly. Naragatali su kakshakin kong baba ke belching kung si bay kesta na sin matlas na gawa ko siya. Inda ka ako lalong kas molo. Na manas, akfusha sinchers na kayo. Kaproy ka met kolas na kayo. Ne baba. Ke show su show la las na kayo finan ko siya. Kaproy ka met kolas ke government. Ke churches las na kayo. Met kalain saplom. Taga din tu na ko. Or makin gas molo mataga ke translation matter siya. Esta na kayo makuluk. Tito ka kaya akwak baba. Baba na manas. Akal makatli nga kumusi na kaya fukunen na kaya manastalan mitlash. Na kaya lost lalan fe la siya nga la lost lalan lalalan nila mana kayo nga taka akalim niya pakitin yoklong. Taka ni flot na rum kapal siya. Wang in bedin si bamta. Tafo luo ke mga ikek tatar kadin kalim kaya katsung ligi ko. Kadin na flok. Naraga true kaksakin kom baba ke kom sang fishing si mataga run orator siya meda shaftalan mit ko sayang tamal triskal check inikek la den aki na shish ako na nagkatakalan lem nimit patle la mga na kayo pa focus slash kasi ben pange mas machisel daga chisel daga to seek to save the lost na kat na kayo wana kas mo lumakalimi kat na kayo fututol kat na we all have sinned and we all have come short of the glory of God. There got pang na manas kung faithful get kung siwas kung magana kay nila makuluklas. Katakan room ke bel singa babay tala ti accident si pang. Nagat pro ke mitlas na kayo. Tagaling follow no room. Kung makay napakan flong kat. Ak fresh kat kulo madlap ke placings ne oinge makadash ke kung na wigan na provide mana kay wama katin no ke mo lash kat kulo madlap ke siya lash na kayo kat kulo madlap ke me coin man lash kay siya kat kulo madlap ke any matalash may mongonash ne ke oret malash magumesh na siya mga na kayo kadin stewardy according to your will. Mana kayo mesh na siya nga taka room agadin flocking insang yakyok ye toksha long fin fella siya nga gospel lomin factually to the ends of the world. At kulo manlap na siyang papa si bakas magkanigad dakat patimbal ng God. Ngon lo marsin God met lalal fung nagayo agadin karangan why na may toll siya mga kula impel na kayo karangan tagadinte quench the Holy Spirit. Kadin obedience na ke akwaklong bel na kayo at kadin tingtingin na ke ngon man God. Ako lang na ke kalain sabi bel na kayo. Kapagat kulong malap. Kat proy baga matlas ma matayang manas lalos ke bel singa lomonua lom silosan kadin si banataga kalamin na siya spapala. With you everything is possible. Wangan mau payo tagadin nara makuna siya kadin alikarangan magad is na kaya temple siya. At kulo malap akaya kat si banali na kaya taga kailal tamlal triskal. In may luput siya na siya smit ko siya. Na yurum wangan mau pa. At kulo malap na siyang baba. Agat proy pa kaya
Met last na kayo. Met siya clash masom pang lagi pelf todo sum la nage siya lal papayan wak. Nage siya lal neklar alan siya. Aweng be siya lal papa kalwin lipan kayo fes. Kat proy ke siya na kayo. Si bakas maging nigad. You want me siya. Kung promise eternity. Na silos na kayo siya lalal fungi. Kat kaksakin kung bapala kung tangon met siya clash nage mong lalalos nage oh yes si magat finchart nage. Kayo wak mol siya. Katin mui ko. Finally, with you forever. Yok tingin na kayo, wakat tagak siya fi broin. Broin ka matlas na kayo, wako siya matsyat naman ta kaya kikiap ma siya na nil taga ligiya. Kiapot ka pel siya niya. Ak fresh in siya taga din float na room. I receive Jesus ngayon na mitigipat ka man na kayo. Kat matasano, dakyak siya wen na siya tes ng sapta ako for single to wish nilay ko. Akalim niya. Utak yak silash nga we siya koran sapta lamngal fos lamngal nagalamngal ako. Sapta singal mig or fos lamngal nagalamngal ako. Son sapta singal ako fos nagatolo. Katsano inan pang magatsano flok lang. As we wait, katin tipeng completely karat malan nganing kat kay siya sanctify us so we can persevere remain as Christian and proclaim gospel. Osa siya. Kaya na Great Commission ng makalim. Kapag true kaksikin ko, la kumaki online, ko sa online ministry in akademya, malum na siyang matlas ko sa ina, kas makinya kat na kayo. Kat titaga kainin alu, kat taga na kaya relationship siya mayok siya payment. Mat na kawan kapasyang ngayon Jesus Christ, ngayon na is small, mapatpat. Faith alone in Jesus Christ alone. Kat proy, misle pakatan yoklom in the wigat met ko siya magkaya na agadin wipe. Wigat na kayo met la siya fasem. In that Pacific region na Finan America, misle lang kalang in we matanfal na kayo kibelching. Yok tigi na kayo kadin ito la kung kat mo jifan la who is standing at the right hand of God Father. Kadin ako lang na kay floklom. Kat proy kaksikin kong kemana gawa kinin Jesus simet kang mas kat proy. Amen. Amen. Kat tulo malap ke prolan na gawa ke pel siya. Kadat sum usyala tamalil. Yato ko. First na mit na ke sham paing last gawa na ke historical may context na ke siyam lamngal siya na kadat ko. Kat ko na katay fosin na ke siyang lu na leto ko usya punchline. Insang yak siya feel. With that said, Critical check, kata usis me. Kunto ka na meta, kepelching luman lang. Right, lumalap. Kaksikin kat kemulas kayo Awi ko wasin kain walal tamlipan ki gesta lala. And nagipray lala in ganda ka peki oye makataske. And nagimakat matayang nagkikipelsinge. Yoke igestalan ye. Missing 2026. Ngayon, awal katlen ispepele nakilen gusto kayo mataka pasak pasya. Kipel singayin kain akay kat kayo matlal fungi. Kadin kain sisin chicken gastan gat. Daka lutut ko na naki faksilal tamlalipaningin na ilakalim yun naki payapal matay ki kaskusay singe. Payapal na kayo eta kakingon lan gat. Yashipen luti, inkai, aksiwasye, inakataya maswaswas na sinmet. Naraki kushay online ministry katagayin faka kigastan gata, lagi masim lagi gastan gata, na mayen kushaw fele mawangan le gasalyan nituk mapatpat. Nakima tamlipan il taga shamram kuine kade akyokye as we go along. Kaya kataya maash misingi. Ina nang aslalangan ka nakilin ko usmata ka ligiya pasaan. Wachimit ma nga highlight ye fakluman bangan. Tamdal nuwarman na ngan pain kom. Lumalap pegi may faklos ngan.
kalumngan ngan pain kumpe damdal shuen M Nelson duobek lomalap ki ashluman Tamlin Lambert Jackson amen kaksigin God lomalap pegi ashlumin kain pasisal shapasak pe Shem yenenginga ebe damdal sebe U4 ingum shaknash kuam of a day lobeke uchak loman manaklen kumbe damdal Luciana ime faklum we be fasimakum shirek bataringa ka din take notes ke message lombe pianga bange damdal nuarmanena glomalla peke umdel alana skoja gin gain kashikat dikia pusewos ka nanaklawos mengkatashke alutto dige belsinge nanaklen kumbe digin kang lak Johnny Boy glomalla happy new year pain kumbe Lomalla be wipe diksinadashke kawiyashke andal prokila tenya Lomalla petuo Charlene Harrison dahil Lomalla tuwa kaksin kat kimolashpe Damdal Bedosi Thompson Lomalla pe ke me faklumom diyange uchak pelashte ke lenaklogi yasase singe Damlel Cortero Freddy anakilen gombeki ashluman in wigatyam on Aglen Bedakala Damlel Burley, Digin from Santex, Happy New Year. Damlel Liban, Bange, Mataga, we got Yanke, the two shinge. The Vastamit Naki, the Kolashaka, the Ko, Amlipan let the Ko, Kashika di Nakatayaki, spacing prayer for God's mercy. The Ko, Inalena, Di la Messi Sikiakne. Now, Shamram Gundari nage sin and confession chinge in Shamtayak, the Gani Lasha. Then we been a akalemye kifaklalma el Ushinake trichotomy si Shamram Gunbianga. Si destonika, the Megash Fostangol Dolu. A Katlan Misle, Lansifena Akmatalye Kovos. In Manakawa, Karanganang non-gawos, manuwos, non-gawos, manuwos. Pangan trichotomy singe. Na fondan wangen mata. Kelem la Jesus Christ eldaka. Pabal matagi kaskusaya ba kadorek magina. Anaki akalemilal tamle libana. Mayen ki project sa singe. Katakilin la idaklamana yokshibasingan ki section akloge dembolan. Na inaleta ka na sikum ka din itala. Payapala matawag kigas Hebrew, Aramaic, Greek, English na vakushay. Na kikata ka in samsam ki payapala nge. Payapala de simla kigas kushay va English. English vakushay na ukok na ki taksi mga akalim yun na simwe. Na panangara hindi ka na sikum la all scripture is profitable for instruction. Pataga ki fasima akalim yun dari na sishkewa nge. Bible na kayo wataga ki nganlan gat. E ashiben ludi. In kai aksiwasi. E nakataya masiwaswas na sinwet. Ashpas tadolu algo siya ng atenasyon in Molaka. Naisusta ka 1952. Nabasta siya flash yung mga atenasyon ngayon mutula ka 1952. Susta ka 1959. Ngayon ngulon ko smising. Na ke oye mga mata laliya mucho po nga Elosarle na kung kan revere, kung kan ngeteng liye mango liye na ke. Das kakshak. O ano na kas si kume akilin e falsi eurolos. Akilin pe pelnalulis si finshon antis kushaya ke
full try yen wangan wotchak fin mga matevan siyak mosma an the kunimin lom nge pelsi mai tui ama moswana matawak folk munun dalik ko siya me dali fukoko sa kaya mas nakat kapmberi mange sikeli pela me alana yok eklemising kinan ganake mayon masikyak pemising mayon si mada sikyak ko siya matolo yena pa counted mo pang casual deal daliklut ma som meta som lutu alana Faifa Shikle Gatma shikle lut kushaya kana pushte dali kushaya ngamit Keshit el mga ala kalem na boy Ora dali kushaya pon bengem da bangon dali kushaya ngamit dali in kashaw Mwen fin siyak yaksin dik mashi dal pon bengem vlog da siyak yak la siyak ko ke yakusye dali kin kushaw wo ye singe katakilen misingi na fin shone oye makatakilen miste yenen kushayemit misingi ekle na dekle mo kaya nag fin shone siya ekle beke oye lakom ngakom dile kain sima anenalena elyakin matwiyasha pepe maashiki ngaisam fin mo matalan lash nga kada yakla plate kemungo finne ein patsi na ka ikskoma nakatsang nen neighbor lasha eflokon ma plate dela na klape te mafake klasilosta nage conscience lash ngin kain shuki na ra mawo oyenge orek mit akesha ikomfarata na masasi orek tena sapayak kumin buya matu yang nake Kogomunun mo nga dahil dito laurek mo. Na fast forward, wanagi katakilin misingi. Wangin na dangerin, laim ko siya nga yalu tarang amdak siya mat nga siyak sikla. Maik ngo. Dahil mo maik marina sila kaya nga tekang. Pangan fok ye misingi. Kasi nga reklam misingi. En na mamait ngam ta parin tadar kemita. Nara katakilanak na pala our self-denial siya masikyak misingi. Na pangakalimila self-denial nga katlungatang lima lila irelik. Katlila mo kulukle o yes. Wangin le fakunen. Na panang katchiki som naki o yema kastan gata akalimina sish. Kilukra ni kala akalimi mo. Metla ka fin proy. Auliak. Fulok na yuruk. Nga famtayan sikin inkasyaw. Elong proy lalusa. Fakata. Musingi. Tena sikya kangen na sish. Talikma sikligi yang ngawul. Fangalik tayo fashla. Talikma sikligi yang ngawul. Cancer siya nga sikyak pa na sim. Sinsuka siya nga kalimidari. Siyafutle. Mata niyan mat mamusinsuka nga msing. Nakat folok laliba na kimat kolas nga. Anan kuluko yelos. Napakit discovery si mataka. Kat metam lipa nil taka. Kadili kesta na sil. Na trichotomy si nga ikulyak na nage dichotomy si. Ate pangan no iya si masim lagi payapala. Itakla soul jingan. Kata na kulpa furniture ge. Arrangement ge temple nga. Namalu si pa kadang-kadang liye nga. Masimetan pa. Project si mamdo kina hindi no tunge. Pabal madal ki kaskusay.
pa katita mo paleng sima mettiki project sima dako simla Bible matal singe ke na masing ako minito pa findige scroll sima Paul Silas orek magan luti ke finan paraya matwa kisin siya kendal compare li lama der saman nge Kareni kadena ngakom iplak kum ke kadalen shailak men napuk siya rekla na katlal fungi mo kanuan pay apaya pa kalimiyak nge payapal na kewa eta kaking online kad ashipenduti na project sima Shaflage 2002 ngayon, kaya kle section akluosing ngayon. Kung tawag ngitan ke sam lak ngalila, may tasing ito ka na siyes, wangin matlang siya admit. Let's get down. Merat maurik lang eh. Alif siya sin fasilik. Nakatliye pa na ke, lutima reklamaluam singing eh. Katlingan ni. Mat kol malgi bao ke products yung eh, kung kain lipe. La tena wo mamata ka ke. Ta sisila ke rekmala, ta ke pshapash, ta ke oye siya. Kulu ko oye siya, wangan matlang siya admit. Kung vlog in the last 40 years, na kumatawag, tracky mga liye. Wangan le reasoning lash, cognitive reasoning eh. Wangan le conscience lash, kading siya kinma. Affection jeng eh. Mga pa taka na sikum kadin, leksyon ni nakapsya. Ngakulo lang akain mol syun liye mga eh. Ngayon kin lakat pabel rekma, kin ko siya online ministry. Inkain, daka ikes na mga na siyesh. Masimit, wiwimet silash nge, agency siya ngayara, katita lastay la masi, nakat, either falela na takat siya nga kasla kaya na, matatuli ka tike. Ngo masi, ngo malu, ngo, kirek sa mata. Kung vinigasla revelation, singal dole fos, singal like or fact mo, katina na, ina na nita lalmet-met, inita kalmeyen, nampasing. Pangimasing ako may mtawag, in mtawag fush nga laki. Now let me ask you this. Finkom din na mo managawa wo, kaya peng account mo maningin na. Kaya cash pumingin na. Pagkain mash tlom, dalik tuman, siya ulo maningin na. Kung kain fact lang masingi, mo fin lemel sik lang masingi. Kumakol la. Kumemol la. Kadawi pa na mo ito. Fast naging falfalin mi siya. May akat, may, or alam mo, priority lash masingi yo. Di kita malalipan ka din, ikasta na silang ganda ka. Culture kita ka, yasingal dolo na masingi. Ilsang revelation siya na siya. What's going on? If I didn't get na siya Schmidt, God knows the desire of the heart. Nga akong kan profess, claim mo nga akong mat Christian. Tagatitape, lalapasya, katsisla, nagimalan gata. Lapasya katsisla, nagimalan mo ito. Shamlam nga siya ito kami tigi siyam sa kungi. Ilta ka ta siyam kun. Entitlement luma ka del den apar na sinwit penge. Siya ito ka nag-siyam nga in fact ta shikpege. Fakat siyam nam gil. May guess siya nag-siyam nam mal siya. May entitlement lungan. Formalism ba siya in worship. Siya ba hypocrisy in living. Ba masitukngan ba orala wasyon kesima shamram kunyak na yok na sin mat Pharisee na formalism ngel taga bagay legalism. Case in point, manafshashi.
Kati ashe voting na. Ngamdan kia ga sum na kia alu. Tel sum dale am dale. Kaya ta kadin tuwa ni sum na kia alu. Di kat ta fashion li kilo malu. Danan tale am gulam tale. May mange. Formalization in worship. Kaya no yung ka din nandag revisit. Tuyak tal yimdan mo ito. Kanin mange. Siya klalal ka ni tawile. Katash ki molila singin. Formalization, legalism nga. Pabe patatyang nage materialism nga. Mga ite molikatle. Masye molikatle apa lalalfungi. Katak siwo siyak ki lalalfungi lasha. Napan nga ale yok shipeng ako minta ka lutut kun gastan ka at ako minta operate ke shipen irse ka nage formalization ka fashion o iya makat pala kita kami. Makatin na nashki apa kadin tu kag fin gastan ka simla ke pukul ngulon ko shki pa lang eh. Ta nage project si matam lalipan ito ka alana adamant ingan ka akkalami na si kumnga itakla section asya ka ka in ismalan ka at malakiya. Naifa ka mga rekle in the last 23 years then ay kekta na sin matkolla siya ingain limang papasikyak mo siya nga ekin matkol matsa po kom syukta del kafu fu delashe ki political arena delashe ki rek malalo siya matsa po iba kom da syuk da motkala makume shaman makume luti mo ita ke proye ke mo ita naki Bible fact mo you cannot serve two masters. Pagkataas pa game singing eh. Narakade syuk life ko kat nalu awang nusre. We're in a denial period. Ene na in itakle product sing aligikat. Pangasamsam kaya liye som liye pusien merat. Na vinde fal masingan liye na ki pusien met makalan sa pemasingi. Katatulok ya kakpasayakle. Na kung wonder ni masingila ifako ang kakadisyus na paingan na kluko iya singi as katsanga somnake. Katamasik ya ke kluko iya nga 1988 walk out sirekle orela 4 second kusray Wan pasta si kay kanan kay nang ngarani kay wamet nga samsam na si naksiwa sila mga fragmentation ngayon de on linker in maston murang yok na devon siya lila kat mga si fun na fragment ngayon ikuskat kikalan sa plasya kat na pray alu akat tayo nila mga Rakas na sa lalalfong isilas kay katarama. Baka kita mamasikya ka. Efa fingastan kat wo. Akat ka benes na walan basta. May mange. Efa kata inda sikyak peange. Di product makatigiye paus fair. Ngasam sa moing imen. Ngawi. Victim gemang. Ora nga adamant nga de samsam kut. Pangat context lak ke yok. Nga ulage kayo ka. Apa kimapay siwa singe da ka. Nga da ka suwa ke kastan ka ta.
Apa siya lang fakulong alam si tamla jiwiyak ni. Kimaka delikasya na syungan kan we etay lake molkut. Nara usiensik lan som li articles of furniture it koshmaan ki tempo lang. Ante shak na kilang sila. E mea kalmeye. Kata kam singa Shamlam ngal singa David tata kala shuk ki pako tenjilan katni. Napana ngara inakalim yela ki sham shiu huklam nga ulma an ki pugin sham nge itngal tolu sin sham nge malal David. Na lam ngal siye pasko sin sham nge ba tata kain sham kuna. Napana ngara kadinito la sham pe siya yung eltaka pe sham nakikain o yepe makatash kaya na personal inner deep feeling la David para la sham sukulal nga ilkan taka inala na syuk ke pa ko tenjilan kat nga takala sikum ka din nan kala finash mo si lang siya yakom ako min dito ka second na naki oye si masikyak ki David lorela oye si nga na kadali may sasla si matakot do to naki Sham ma David ang sumasla nga Sham tolu naki Sham ya singal si naki tolu ng luo tolu ng lakos naki ang alsiye lam ng alsiye naki on ng limekos on ng lalkos naki itngaul Sham al ng alon-kos siyok siye siyok tolu siyok alkos naki siyok singaul siyok long ng luo siyok long lakos siyok tolu ng alsiye siyok tol ngol tolu, siyok tol ngol alkos ni siyok ang alimekos. Ano nga akalimya siyam itngal tolu. Esa si fen choir lal David vina Jerusalem edel sumasla siyam lam ngaul. Siyam itngal tolu, siyam alngal tolu. Siyam singal luno fon na bangat. Balik natal kurang sumasla siyam singaul. Pasiyam ang luo ang lakos na kaya ngalia, ay nga lakos na kaya ngalmikos, ay ay nga litkos. Solomon is sumasta siyam it nga luo, siyam siya uklong litkos. Eten is sumasta siyam ay nga lia, eman is sumasta siyam ay nga lalkos. Na Moses is sumasta siyam sa kumamatay meta, pa siyam yung ngaul. Siyam sa kubangan ba kalimila, pa singaw lang dakla, lusiyan mo lakumayait ngaul. Nara kikatash kita ko, samram ki mola lang eh. Skinan ka fin pa mola kumayait ngaul, metafolan it ngaul. Kat fin siya na kat sunna, esmaklain forang na yuring God. A life without Jesus is a life wasted. Napanang rata ka na siya ka din dala. Central message kisama to ka nakalimye. In kaksikin God. Praise ye the Lord. Nara kingadata ka naki siyam lang nga siyam siyang kadata ka in connecta na siyam sa kung kung kanurek magkun ay na sipel ma molo makumpala mo kumsyuno ye upe. Ka fin na nagipatatalan molin ngan loman. Nael sulakan paratime of prayer shima takala na siya ketnak na skimaguluk. Na subscription shima reklagenge maki sham shima maliak kilu Samuel sapta singal singat. Ke David elta orala oyen ko shoshin na sil Bathsheba na elements man folfgengen. Siya taurala kanaus na masap singaul ma itiak yang nasil Moses siya. May kufin kanaus siya siyam, kanaus na phone na. May makulu ko,
wages of sin is death. Na masima ita ka na si kum ke siam su kunge. Nga kuminala loeng na kela. Efine el suno ye may kanaus na masaplan gata. Nga kum ki kat eken matalal fungiyo. Nga kumin na ninganek mayen. Nga kumin comforted ke oye si ma makuluklal David enanak manas na silke. Na oye si ma sikyak nge pa eta ka na sikum ke la sikyak fakya. Na mayen ke pel si ma nga kumin nan ka peke nge la toko siya ngem ta summayun. Fakya tel ti sum na ke mayun ayel ta stay back sa pala suwap urea mine sum. Toko siya sum syuktel in conquer territory siya ye. In expand and maanye kolyak lalo sa. Akigatnan ka nakikat ka siyam kel if eto na nakatnan ka pa nakimalutut siyang na panangaro eto ka na sikum ka din dila. David el patatla ki oyen ko siyang kumdagin kisin siya kla kimatayan siya may patatyang na siyang Bathsheba. Yume siya winorek ki en mamweta ka hindi. Na kung finnan ka na ki oye siya kel Noah ki pel siya ma el kofla folla an mutule tukunel shayle kel celebrate. Siya dalik na talay siya sin kasakil di el kofla folla an. Aluo del tatlıgıl nat faalete sisla kauçede afunilya. Choice singan wangan sil David. I should pursue to ko. Supaya matkin sumayon. Skinan ka being a leader doing that. Assume lema to ko siya si Meta pa Saul, the first king, kargan kay Yangaol, United Kingdom. Toko siya aksyak luonge, David, the greatest king. Pangan, si Malkiaki Kainela. Na Solomon, the wisest king. Greatest king singe, elirurike, oye singe. Na panangaro, infulokta ni karta ni Eden, kadaliye pe oye masikyak nge. La kumpa toko siya luofin ng United Kingdom. Pamaluto siya nga taga kalami kilo samod singal singa. Nara kat finnan ka mail taga kanaus na masap. Nayoklan kat nga. Nainge na kat kandi lapan askayen orek mga kumaskin na ki oyen na nakmanaslan kat papa. When he has a broken spirit. Napakadito ki mama sikyak insang restore liyan. Oye masikyak na sil David nga kada ko na yaktok na consequence ki oye malrelang siyak na sikyak. Taliki na indakla mo lala. Talik simit natal Bathsheba nga ongay. Nangatuin siya nga sang na siya tam lipan ng ganda ko kasyakat akataya ki unveiling love silang kat na siya nga ki oyen naknastal siya kadakalang kasyam siya kel David nga kasyam lamal siya. Lipan belangan chut na siya lumala. Ako lumalap kaksigin kat ke hakta na wo matagan ikasla tari siyam lamal siya na ke istri siya nga na si bay spelain wala tamar treskalin point na walas matagali kia pasalos rala kamen ni nakayagat na los na kay wasya mataga background na peke pelsinga. God bless you asya luman na nga usye lang mata siya pakatligya ke PowerPoint nga kataliga rete la first na ke singal yo proila kaya nakataga first na ke first to ko yang nakadaw si baflokonon ma
orator siya met, order siya flalas. Trescal check. Now with that, the Lalfing call on church, kasam from kin masingatari, katash ke kota singan pangan, chifel lapo, uskat na ni ke February. Unit ak Cleopatra na kaya, langkalang ak Michelle. Langkalang ak Michelle. Grace and reconciliation. Pangan masingan na. Kataga na kaya, kita singan, we chifel lap lasha pangan, chifel ke wik na fon siya pangan. Makulu and anak manas. Makulu and anak manas. Nakatliya na sins and forgiveness. Sins and forgiveness. Nakita siya pangan, for salkos, for siya, taga ke, lahat siya metlal son, siya son sapta siya, for salkos siya pangan, akalamiyang. Kat fin fact the one makulu klash, kat siya na kaya pagkatla. Mapay tiyanin kat. Kataga na kaya for siya na, kat fin fact makulu klash, elaru as was in nanak manas na shish. Ke makulu klash. Ein aknas na siya kat ligi masih shish was na gaya. Pangan chingan. We need to really have the contrite arch ba kita ka kita siya for salgos nga. Vingat yan ang si masyasya lawan na David ke background si ligi nga. Kada pan mo kada arch was la shivena kat tafong na napay kat nakawa matkulog. According to the scripture, all have sinned, all have come short of the glory of God. Rome sapta toli long toli wangin siya she was kabay. Nakatsum na ke Marita, first na ke singa luopangan, taga akalamyangan. Si fe na ke lang siya masingangan, midwin, siya pray na ke pakotin lang God, a prayer for God's mercy. Siyam lang mal siya first na ke singa luo. Spelling na mata pangan, taga ke ling mata nata siya, pakat ukwenga, nakataga na pangan. First siya meta pangan, first siya luo, if you go ready, we are ready ke masingan. If papal mata na tum, or makin wipan na kung may lila pa type flash nga. Kung bako din na siya, oh God, fall na ke kalang lom. Fall na ke bako din na lap, lom, ela makuluklak. Oh yalaliki kulak. Oh yalaliki kulak, yak na siya laliki makuluklak. Fostolu, tangayta kayak, makuluklak anye mata pele na kayo. Line kom makain na nga orik makuluk. Ang ara makuluking yematom, ta nga fa akpayeyak, ta kom fa akpayeyak ke kom kash. Yakshwashiyak ke kom nananga. First me ko ron korspangan akalamye lie ngarekle inku ein kuluk ninakia el oswayal lie ngarekle inku ein kuluk ninakia el oswayal lie kom lang sin sipaye in en lukme kom fa akate yanashik lanmet Fosit ko sal ko spange, aknas na siya kesyak isop, ang afa nasnas na, aulyale, ang afa fash when snow. Aulyale, ang afa fash when snow. Kuminore ya in long ingan ang shebubo, to shima kum kutalik fa inganek. Fosya na kesnya ulbange, wakan la motom liki kulak, la makuluk na kay walak. Komin oro insya kin nasnas, okan, aksashi siya ngan swaswasin nga. Aksafi la marida, nikom sisya la liki yamotom, akom tiye, eslangan matalom ligia. Kom sifil flogan ma engan lom nasib ya kaya kengan
inakosten. Pangen me Marit Larson, ngay si be taga usie, tak na sumi, tak met ke for sheme tan taga katiya. To ingen anap nas kat na kay wa proile fakulon sin kat ke sham nam ngal si for shina ke sin luo. Laba Kaslom nash na met managa omrela taga ki kaslom mekla man met. Pange o yes mai kat ka panashel David leneton na pay. La wangan call al si fan al nisla makulukla. Roy ket na shesh ke kas molom na manas isong niya na ingat katin dalom ka na katin lalfung ila. Man na kay wakan napnas na ke shayan kat kas call. Ako kwan ngon matal siya par kat completely reject tiyala lalfungi mataka ke wan natin Jesus Christ. Kat proy kaksagin kong baba na manas wika dakatay yaman na kayo. Kat proy in Jesus name, amen. Okay, kamu check mitigat fact na meda. Tamil treasure na wo kamu ni pel singa. Bakit akan long? Right? Kulang man lang. Ito usit. Right, kapag kanim na pala, proy singa. Proy na ke pakutan lan God. Pakutan lan God. For singa ke singa lopad me right lang yan na. Nakadato ka naga for shimit. Miti gat fact na me kading we na background ma Tamil treasure ka likiat ari pienya. Fompen na nike Genesis tolu for singa me kosh. Katiga na ke kunokon na ke tustea. Well, you teach it tustea. Nakadin even off what ma taga ke Genesis subtitle for sheet course na ke Genesis subtitle for small she. Kadin niya na pala Eve paneken man na kayo. Kadin ang liya connection siya. Now, as in the first Adam, the second Adam came. Na failing, usi pa ko tayo siya. In moligat nila. Minsan taga ke Adam siya meda, at kalam na paig. Na Adam yung sanginin ng kila Eve, manid ba ninakin mo na kayo. Now, since that, kat ito la, kat ask ka makuluk siya. Kat inherit sinful nature siya. Wanan, paano na taga kalwan niya ke, me, wit na phone siya. Kat issues la, ito ka pa ke force siya mataga, kalam niya, kat redla piya niya. Kanailan kain siya nekela, David ay magkuluk siya. Na meshingan, follow clinic e masima Eve paneken mat na kayo. Now with that, cut fast forward nike taga na Mary paneken mat issues na kala life na kayo. Misha sa taga met bolyak siya taga pangipakot ng lang kalan siya. Kading ko na kiya pa nala seat siya masam kunyak. Fitay siya masam kunyak. Kaya Genesis 3:15 nga taga na pakotin yokman gat na shalayak na yung paising na sin fellow phone. Nagatsum na ke oye shima taga ke kitak ke siya son sapta siya fosal kos na ke yang na kalam niya even gat famo wan makuluklas kat si fena ke baga tasakta even gat confess our sin katilaru lenak si washigat pangamasing na kadata na aru singan tet fana to kai ke sie son sapta sie fosal kos na ke ya to kai na ke Genesis gar tolu fosit kos kadin kanam gela belche los kofle folngan los som shu shake shak fix one tani insang na kuma losila ameka delro elaga ke Genesis tolu fos no sie melaro el sankulun koso no komalla Adam dasom no komalla Eve Ilusya salja la komingena kadin kanam gela we cannot on our own
me effort save ourselves. Pa contrite archi magada ka lina ge for singalit course singalon ko singalit course ke chams kunge kade touch kade shit kun ga ka de for singa ke singal luga din etala mercy pakoten grace langkalang man God na art na metikina Genesis tolu for singal megos elnarela managawan ka tugu metikil rala managawan ka sa fela elnarela means of salvation singa menil me elimination ilatala mga sikya nara aqua kidar managawa mainan uchena ke o yeshi mga kuminashkya ito ka na meshing it's individual page na ke meshe masi mga klima el kanang usla ke Genesis chapter tolu Adam and Eve idakyang meshe as part of the makeup singa free will siya free will siya machina nga kom you are not forced on this nalalal lang ko saan lan ministry bakit ito na kadil faithful el muli kat na rakataka na faithfully spread the gospel singa seed singa ka mol kas mol singa na sin met na kawalas ko sa lagong taka misenga kom titaka kada na taka na inoy lang silang God when mola la siya ba focus singa pakutin siya pa mercy bro siya makatitaka na kaya kat lalalfungin la kat pakutin siya pa para kat nataka la me shikyak kat akataya saptalam siya fosina siya umalan kat ngakum taga faithfully spread the gospel pangamakunesya lakap katikap we are to be faithful ba katralir kel Ezekiel Jeremiah ma na cause dal mga adal faithfully wangan mataga na kaya mga even Jesus Christ dal taga oral ditilaw kokya sangaya na when that situation ngayon kading kalam kala mana iya siya pa sikyak finan ko sa nga at someone farin mo di may kotla pang awangan na laman nang sinsinay kadin akswa sila masing na kanme we are operating with no mercy. That's the point I'm trying to drive. Kat tinay ta pa ko tin ching when kat si fen na ta ka sangor malan mai naro ngar if nga sam sa mga may nga sunen ko sa may nga bangay may tolu ta ko ukok kya geldal dahil ko flan we means of salvation siya makwaging na siya inangan dito na man na masyala siya pamitlas ko sa ngam ta ke fashion ye kakten nam siya since 1982 when the Jesus Christ matlang ulas mami siya even section na pakatsamon mas mawangin pa ko tayo niya wangin lang ka lang na even katsum na fin section na na pa Jesus Christ pafitay siya makwagi kaya Genesis 3:15 pakatulala sang nakuman la Adam and Eve in God's way He will save us. There is no way me and you can save us. Nara kadeta kata na please ipatagay mit first me sakli siya sinok nga kadeta kata na please ipatagay mit ke first sinagaluong. In other words, a urgent me call request siya ipatagay ke first sinagaluong. Tagadin de situation loss mat ko sai na ke oya siya may kakla din kanam kela section acclusion itakla takon purposely takay ke Genesis 3 na ke from sila shedan ta ke force siya sapta tolu takay shedan tan chen from el twist siya kikat nim siya para matolu mga wakat siya working in ang siya kesta nit mo rapid masa tao siya patash ka. Refuse siya maganda ka na kaya. Pakotayin siya. Proy siya pakadeta ka na kaya. Katreta la, proy la kaya tari. Na please siya matagakalim niya kaya fos silungan. Akalim niya na pala. Ele tao na pala. Kuluk. Ele takan syuk.
el shuk oulia lagi kulak oulia lagi kulak yak na siya lagi makuluklo. In other words, pamitulungan tagal kaya na kaya kan operate kaya mata ka finan mot na kaya 1982 na siya nga pa kachikya nga te merit nga makay na fashionly aka tranga fakan pakotin chima chishel daga to seek to save the loss na may ngan som plea inta ka na kaya ma pakotin chinga na refuse here na kada na kaya ngichiyan check kin masing for refuse here for sangaya may nga tanaman wangin ngon kaya masigatash Pwepal na kayo wauta ka kaya nan ka. Naisipin na kalbo ni. We are operating on a system created by ang si matakay ke me enyon rak. Taka manakle ke 1982. Taka ni ke pakotin si mayon ang sampram kanya ke 1992 ni ke 2002 na tingan pa si masipan asking ngayon. Nang ako may isipan natin kagalipan ay kalang may pang masih makatasking. Kat matay kikifin kat nikun na may pakotin sing. Manefo, man wang tinawta ka gangan ka. Daro, kat yan ali suprak sila Jesus Christ. Suprak kaya yan ay kaya tolo. Kadata ka na urgent call siya urgent question na kaya yes may nagadang sampram ka nga. Wangin. Pakotin si David Ling. David lang kung pakuntan na shik. Wan. Man katiyan na kaya magugulas. Na kaya matshell klas. Matulungan. La mesya matulungan orela. Matngantin na siya na kaya. Wan siya kan tulokin masing. Liye background siya kagal David nga. Liye naman na siya loyal. May una regal mta rear detachment. Ngat ka jerk your ma. Fanya na langat na me Bathsheba. Elane lita pepel niye. In taga me bangay. Horit malal chitan bang. Toko shalan Israel ba champap ganyan. Kesta nit morma. Robert madal. Toko siya. Controlling nation lan God. Alta ka messingan, ngat liya, kelang siya. Messingan, lead up to the next phase. Sa pala ngan coordinate, siya ngo akakato, flow. Lead to liberate sense of takon na kaya el tagawi. May pala siya kung sa paya mga confess na siya. Nang aralam tansing putata yak na ngau siya muguta mayala muguta malata kaligi mayuna tinga orchestra nan som mutul lang wal tepen follow ka nang nasyel lamme sol si lak ni nga aske background siya ala aspe na ilya siya kung itala click sol si lo mo asin fila kung matay to ka wana na kill the conscience siya na Uriel tagate el tranga som men efo men sol sila la chat nash ke mayon el tranga som man mutul ke pet lalas metlangan take en mayon which is a good soldier el foki el chat na mutul lukunu manel meshingan da som na ke fishingan let's pasom na lang deliberately moving in fleshly living setan el superficial Toko siya nga ni Israel ba tram-tram kunya. Sige liye na kay kekla lan masing. Please lan urgently request. Oh yan God. Kung makain oh yan lan diki makulukulak. Sige liye masing. Na mesikya. Sumos na layata siya. Sangpan na yuri ay luso. Meron komentar lala soa. Sige masing el somos la
det wish in en waki juria sang juria lose. So just stay in that general window. Lail ko so ralam tan chingan pitata yak nangen ay ke ukun elusem bukul chinganin may walan mutul den paptata yak ngan tapangan. Skin non ko na ke pelche pitata yak na ke lusen pelchi man non ko na neten el taka. Aro from school. Bukulu siya magkasya pala pakantan lam sheep na tal siya matchefan matchikasya siya lam sa kufan mat stranger singan mat fashingan tagate matkasya singan is la sheep sa kufan nantin kalam sa kufan nantin mukul siyan muni kaya Nathan il saman na sila David nga David ay kat karakat isna lal David isna wuniya may chingan pangafak wala Nathan lang kung ba may siya taga hindi pakutan yokman ka nag-iket lalang taga confess banga masing confession siya bang el taga rakan la wish ngara na makuluk siya against my God contrite art siya pa na kaning focus na kaya kading kanam kala wangan na pa makan wukla run God. Taka penani kang awshit sabta tolu fosit kos na sabta tolu fos nongol. There's no way you can hide that sin from God. Kat makay na pakan akswa sila masinga. Hang nakuluk siya pa wot ni. Kati na kaninde siya ba good. If nga fakang man patakay takta sa kinaklo siya ngayon. We need to come back. Confess, contrite heart. Masyalsyal la itala. Katikain do it without. We cannot hide anything from God. From this point on, we need to come straight. But then, yeah, bang. We can pray. Kung nito kati long pray last niya mange hang on wukla. Tamil siya orto siya last niya Trump can walk out siya 1988. How can you serve when we know discrepancy, harsh, masya siya okaan na fast week. Pia macam mana katinak kat info na run ka sang no fon na sila ka katin ta wuk wanain wuk na pang system si maudak strategically systematically put in place in kanaus la langkalang pakto niya katin ta ka feel guilty conscience katte sampram kan issues ta kang man God atam ta sampram kan program oh iya saya. Rakat ko flying focus na kaya masima. Level ako. Ako la. Nagkita ko online. Imit patla. Nara please siya matagal kaya. Me earnest, urgent request siya matagal for silungan. Ang itang nina nga. Even nga mo't kusay siya ramasing nga. Amat nga flogan naman mawan takutin. Manapay sila we truly understand. Lakat takutin langkalan yoklan God na siya. Itakang nga siya David. I-commit adultery, murder. Ikanaos la 10 commandments. May takang na siya Moses. Ika Mount Sinai. Toka siya siya. Alta ka kesipen contrite in siya masyal-syal la siya makadataga read kaya for siya ngon siya ikos nga takatan na God yalaliki kulak yalaliki kulak aknas na siya laliki makuluklak siya pinakalim niya evin kum nong mga umfa mo wan makuluklom kum siya fen na kaya wan mapayin yung Pamashi may nakadimal long make. Katinta kata na. Pli no leshe o leka o leshe ne pataka ke. David eli ke mashi mason eli ke fosiang. Kat fin faka makuluklas. Elaru a shwas was in nanak manas na shish ke makuluklas in aknas na shi. Kat lelgi shish was na kayo. Pang ako man kata.
Pange fin saklan God. Kadin takanara lili tatari makuluk na kaywa. Shikya ke wot ka ye. Walk out ka ye ma. Shikya on a daily basis lili tatari. Nakadin takana confess na sin God. Turn 180 degrees. Repent from the sin. Ang fat na pa eh. Kat follow claret magin byproduct sige ka 1902 ngan translation singan. En ko siya wala. Kada follow na mapayalan God. Kadam tayo miste, iti si before siya. Fingom niya dagat, mute din yan. Wala yung, kat ko filan, tuyak siya man mapaya. Kat, makat siya man na, wangan. Kat nga't lali nage spirit masyam nage aisya sapta singal chis, nage luwa. Kat tina ita pakotin siya, kat tina ping ron, pada kat to Holy Spirit ma, ikas na siya kanin dala. Please siya matagang eh. Kung pakotin na siko ka, fal na ke langkalang lom. Fal na ke pakotin na lap lom. Lama kuluklak. Katina isus na ke ngan lan kadara kat refuse mat ngenta ka na ke. Olya lagi kulak. Aknas na siya lagi makuluklak. Kadata ko cross-reference na ke, oya makat kan niya pa siya yung na ke lovingkindness yung ito na remember not the sins of my youth, nor my transgression. According to the mercy, remember me for goodness, O Lord. And you remember for them his covenant and repented according to the multitude of mercies. Pakutin. Have mercy upon me and hear my prayer. Kadalong the na earnest request. David el Rakia Keshamso. Tawak Fosina do. That's when they get Fosika Shang and they're gonna get Shaklung and get Fostolun the Gawan Gostana. Elect knowledge, kill. Well, I like killing me. Toluna Gawan Gore, like killing me. El kill tin pa el fat na ke background si matagal siya neteng nga. Tamil triskal drak te yepian siya. El confess his sin. Diving kom liye deliberate lan movement lan. El liye long tuwe lang at liye untan singan yiye pachiba yiye as well am wait ngan. Why didn't he stop? Kadin tagada na mistake sila David nga mana siya ko. This is it. This is the wisdom. Katiya tafing na yok singan kadin apply na ka mo larsan pang wisdom singan. We are using the mistake of others to really align ourselves na kamalan God. God alert makun may ma after his art. Lita na pain siya David na ke malang sila. Na la situation fa kya. Elta ko admit guilt na acknowledge. The last situation fa kya. Situation fa kya. Grace, mercy, agape love. Elta kan mo ligat niya. He came to seek to save the lost. Well, and she matikan nas na kya. At ka sumpe na kya. O yes, she matagal kya. Catch marriage. Akala mo, blot out my transgression. Blot out my transgression kya. For shame ngan. Akala mo kya ay siyang altol long makers. I am he that plotted out the transgression for my own sakes. I will not remember your sin. Sige di mang. Michael Asia pa mang. From ke makudluk mamat Israel ngerang. Aldaga ma el plot out. He will not see your sin no more. Prefigure mashimata ka me. Jesus Christ. Fast forward na kebelal Jesus na el. El pataga is na makuluk na.
那下面是讲因这个那个 backdrop 性的那，到个查性个说无你也收起来起翻 David， 那其实变也嘛这个 confession， 可在这个那个的那另安是 David， 下个这个那是公平性，可到work嘛，没啥个个人呢，可long na long mange，我那没得 back na back forget， 那个din这个那，把一点的 section acclusion， 可din kalam ke na section acclusion mai tak dengan， 而 one cast line god one kalam one in mai kain si makat proy sang inakin choye kata one main kat isla ko kan god usi malan mai ta na malan mai nga para kat fafak manos alla force ni musing kumne lakan ngam tanah ke majan lakan ngawi pen lakan ngamat musing suka si musing nakan ngawi na makuklan mai nga wi na fashion mamat nga rela makat takal dia ke sam sila Jesus ke max up tay course mai nga na le yakin innas Paulus ammo in cielos talte na li ma si David el papat maloso li taka fakat makuluklala talte na ra masingan talte kan na wanain malu ka patal el yakin na taka na si komisingan ta pa penakadash ke mising kat el yakin madan taka na maula kat el yakin masyayang fashion makwak taka lan makwak isin mai da te mati matakai finchakchine pakat kerke madan taka maula kat taka shamsham kun masyaya ma sakal mawang chupe na siya taka shaman mange kadam tana wi kwe ma kikiap singe ningye ay finil taka mising mek me fa ilyak na kela line for singe that's basically what we're doing right now kat wi na program ngay tala tinaw si mo si may na kadintakeng plot out ishta makuluklas mga panan wuk penang siya taka in actual si mga at siya taka actual relative kanikin suwas siya God pang free will si mga Trump ng piyan siya pang free will siya ba tagat kali na kaya fwas silung hulya liki kula earnest request siya pang please siya pang nakatli na pa na kaya mula kumata na we're not doing any plea request genuine repentance na kaya confession siya at taga wuk mo katil di mana kayo wan makan wuk la nara kagat mo ganga masiwa chef na man kata din ay get na shish man kat wuk na ben ren na mo kat sama ro section na lab si may dakla wangan may effort man kauli kikiyabin right malan may nga effort kung may cool siya ti kekta kung rela masi yelong tuloy na sang kiya pa may clash nga piye masi katash kem siya di malan kat pakadash kem siya straight and forward there aragad nigin na may pakutin lang siya katin na mata kya katin na promote masi ma chija lusing nataka in fact na mit na kya masya klungan wash me truly from my iniquity right masap tanong yo fashingal course wash away the sins calling on the name of the Lord and now why perish though arise and be baptized and wash away the sins calling on the name of the Lord agad yeta na me shuste kengon si pasam from universal baptism ke Holy Spirit masinganim me katagan ke sacrament luo pa church from kun shukyan na ni mising nangani kin na fa tul chinga wanain papeng oye mga shut na pro katlen kas na siko lakataga ra Lord sopa singa
Alusing we Sacramento, San Antonio, as many as possible. Every 2 Sundays, kataka, Roy, kadinisam, machije laki evin chakshine, bread, wine is ultimate sacrifice. Na kegataga mo issues ta kang lan kata, na konsum na ke o yeshima kat kalim ke mo, mat ko shar makan na ke tul chingen. Allah shipagatin, Allah loin na ke mang. If we got half on something and fully on something, tagada na bang fin shaklan operation what? Operation Yonrak, that is their main deal. Talorek makin sonsingaw fasingaw to steal, kill, and destroy. Bang o yeshima systematically put in place in kanaus na may klas kusay. If o mana wo siya, at itak le mana yok shibeng. Bang, taldakan kanaus katle. If o kung may code siya ang falay na mga isikya. If o may walsin karang may klas nga, sheep lan may kusay nga, in karangan kite may klas nga kay kasnan ka. Ang masing nga wuk masing. Nakatrama in fracking bange som on the 5th week, wangan na may chimanan urar ya kang way. Shit mana yelya si padash kaya when it's become normal. Bange masing nga. Jeremiah is again madal som shamra wang benamat long. Jesus ven. But we are faithful. Kat aru me maki aru shit matagal ke masing nga. First year. Akalamye. Kat fin fakat makuluklash. Elaru. As she was in manakmanas. Na shir ke makuluklash. En aknas na shi. Kat liki. Mashi she was na gayo. Contrite our chinga daga na shi kum gading gang gala. Confession chi bayan na nortin. Nakadindi iba nala. Shedan il daga. Panganort mala. Ike kosha da kading telia masingan. Elang wona kumuna. Wang she shwo. Kat na fun na. Issues na ke mi. Issues that our spirit is dead. Pangan masingan. Our spirit is dead. Ilan si issues la. Wana chi jela kalam nga. Kataga na nama sinay ga pa chi person nga na incapacity na ke. Mana ilya si David lang. The initial incapacity confess makuluklad siya katil tatari. Wan makanukleral. Pangawa si makatil tagal na ke. First namin na ke. Me slide lasngan fosilua baka from kataringan kung bako din na siko kad fal na ke langkalang lom fal na ke bako din lalap lom la makuluklok o liya laliki kulok ak na siya laliki makuluk fos makadusya taga sangkya siya pa taga akalamya na earnest plea siya ma taga kat kanam kya ngayon ang taga na sismut kay wafela siya kat wang siya kat ina na toksha David la fakya shuk ka yoken wang makuluk na kayo wa liskat ya liki presence of God kat siya na lang askat la iskat liki me oye siya makatil siya na siya mesingan len matayin God when bange new covenant singe kat Jesus tangan katilashin God kitchen kat the Holy Spirit the third person of triune God temple singe pa katin matalya na si matalad na kayo na kat pa siya na lasong o yesingan kitchen free will si makadort makaninsang patok fleshly living larger kat tinaloy na kaya o yesi may nakalinrala decision bo si may taga for laulia confess makulukla sa is me when Jesus Christ in mitlang ular sinela makulukla niya lalal fungi
Ngash ke masingen. Yeah, napakanta. Or someone preach the gospel. Much of the shaman pakotin langlang yoklan got singete. Or it malan god. Wana ka dakalimye, babala kalimye. Kaslan got something in flow. Cold turkey na mjenge. She smoke manim nim me kopen. Cold turkey na get lenge mga long sermon singen. Takani mjenge aloing na temangan magayna aspe masyaya nagkain mo inche pusos nanakin kuso. O yan na kayo makatli siya ke max up tay course force. Longol siya, longol siya, longol luay ke mariche kaya. O yan bangin composition lan mat kuluk siya, sinner siya. Mangan na phone na. Hakalim yun na pala, kada weapon na David. Lal execute adultery siya, execute murder siya. Ito ka na, o yan siya ma, kadinan da ka na kaya, insi malala. Plea, make that plea, urgent plea siya. Urgent request siya. Mat na kayo na naro. Evin ka tinangan man ka titi, ilyak na ingat. Panganilya siya. Ngan man ka te ilyak na ingat, nakalme, kat mi siya. Nganash mi siya. Nakalme kada, lepaliaki, wana kalame mo, wages of sin is dead. Roman kostong dolo. Nasid ba na? Katram fact na me, in ushe historical background si ma, treskalitical giya, koso, murder. Yan ang labin rala, kada ka na kaya, fact na ngayon na kat long na pa ilay, manin flock, fact na sila natin, may tafong na, main akwak man ka. Nato ka na kaya na pang was me tolu na kaya ko to acknowledge kill wala. Tanga ito kaya nga makuluk lok on yimata pela na kayo. Kada ta kaliya yipsingan na kaya when I'm constantly on na yimata makuluk singan na me el ralam tanjim putata ya timtan kiya la malan solji singan na kalme tanjim putata ne oswala pena eloswala ta na pel singan pa neten el da ka fact na sila kalme masingan na consciously building his living el on na nan kama el ya singan la el uniye pe mukul singan siya in the right mind kaya kumrala ko so siya na kumuniye mwit siya kaya sabihin masikom kaya ukan langan siya kain mata misle in siya siya nan kamangan siya kain ta misle wo kaya el yangan kumne siya pe mwit kaya kalengkawa makay na talpala kaya ramangan ni kaya kalengkawa mo normal o koso baka champram kanya koso Maasin na matakay ke Ten Commandment na pang. Siya in the right mind ma ukan na mga on masisislang in siya. Mawo naman na kayo. Sige nang kamasingan. Makuluklok on niya matak pala na kayo. Siya masingan na 4-4 naman normal. Wo naman na kayo. Sige nang kaipsingan. Weh. Come facci certa insiom kalam la ke sin ke o yan na kayo am tika wang and met in the right mind kain or la manako juga dal sumata wanan manawo si having got here tana met pena kasi fa mo met ilawit pena pa ikaw patatang nakaipsingan. Matalala makuluk siya wanan wang na silos. Napasyetan nilta ka kaya. Syetan nilta ka na way wona mit kumilya. Fact mtana kume wona. Namne kain machen kum kain niya kaya oya lalo sope. Kuflan matay. Wana nashma siya kum ngaitang naliya kum kain liya ba naman kum udakot kalim. Matalal fungi we have discernment of God. If parang a fact, ay siya singal siya fos luay piya niya.
Kad Jesus ka ngan God, spirit it kos nga atros, in karang God, according to our obedience na kiort malan God. Spirit lan, the Spirit of the Lord, Spirit of wisdom, Spirit of understanding, Spirit of power, Spirit of counseling, Spirit of man knowledge, Spirit of fear of the Lord. Mange, kachisya ka ngan, katakos malan God, ikap mga na shesh. Tema katanta, wukpu kara, tena ikap malan God na shesh. Main katanta wukpu kara na mga samat, kata tikas mange. Nike nakatakan na ke confession chima, contrite art chima, katata ka chaman ke fot, singalon ko, singalikos ke passage, singatana. There's nothing. David eldaga ngayon, eldaga, acknowledge. Acknowledge kill silang nila, niya matal, bel na lila. It's like it's on his heart, on his mind all the time. Katsum na ke fos silu me na please sila like tikti sa uya la ni kimangay namanas. Isla ni kiyamangay. Kasi ganon ga, ilpusay lang tan si solchi sila. Lalsmos na leta singan sampe na matsiw yuria paus. So apelikas na pangan inenwaki. So my kind commander ka long mas area singan oral. Si pang control mas tagake. Kung may lieta na even mas itafong lang, may kumsat na ukwe. Para discernment issues na morning on singan yok siya na kemol singan. Kung te we na mamatara. Kuluk sak na dal we meshing ngo men or kaya tarya met lash nga rala ba wanan or mas wanan akwak sa si ba asakwak si fan na pa Jesus Christ na vingat tin na Genesis ni Revelation magana pa Jesus Christ e vingom te kas madal lang God in pel na kayo kumanikin la shakat sing na isam siya ma kastan God or siya shupela pa reveal who God the Father, Son, and Holy Spirit is. Pange o yeshing. Nashkin nan ka kumte takam ta read Bible am takam ta elyakin malan fela masakawul. Kada takam na elya matefi de lashkan eh. Kada takam na chikom ta na efin ashma kada takam confess agatin atagarala kepelching eh. Na manas para chibo taka na shish pelching ngayon. Pang e finash matafong leurit leke ang na fok matakat likie raw she may tamakatas kem singing eh. Kumne this is the time. Pang pelching eh. Te peling mata rik mga archu mo wang na pa mas wasaros kat nakawa fututule. Kat ina na kat ke pelching. Naro katsum lima tangan tana David acknowledge na kaya oya na kayo align ko magana na kaya or makuluk inge yematom ta kom fa akpay kaya kom kaskas akswasya kaya kom nananga shkeli oya singen elana makuluk sina sil Bathsheba kuldamaylan Uriah eldaga mo elana shinkat shkeli mashingan liye contrite art liye swaswajen factual David nga when it's all up judgment right where is the finality lan mana kayo naro makumrala na shinmait nga nake oye si makatlian nake background sila David nga tana eldaga line God manifo man makuluk na kayo may kashkraklan God makuluk na kayo sang line God. Timait ngan pa kum line God pa kum line. God il sanga kasin na pay in shifale kasin na pay makuluk sing kat matal si bang. El matal. Naro David relamangan elas kya o yesingan ay lito el acknowledge kill lala kum papa nga ora la makuluk sing na siya. Kung pangarala makluk siya nga, if yung sum na Ten Commandment me, katimit, siya pa din fulwa na matalan. Tagat na pamasap si mga kuminanas kem siya nga. Kadin lang si katimit, lang si matalan nas, wana kat lang si kat si fan. It's all about love.
David liak pakoten yoksingen cried out for mercy kada taka na mga filter na taka na contrite heart sipa confession sipa katilin siya wuken na David la tram kinda na sacrifice mga antilya kumusta ka sacrifice nga na insyong pasaksak la wang contrite wang tanakan na follow ko not God in fact na sila siya in fact na with one God na Israelites Los taka na yak nga so los mukui ko insiya los wang ke mga pang contrite insiya masyal la si may na kayo kadin taka acknowledge ingen kumne len na kayo kumena taka confess pang masingan meton me gorfostolo insiya ulos siya sa kasapingan tatokan ka sa malos in other words you are completely put your faith in the work of God, the Father, Son, and the Holy Spirit. Kung tinalalfin ko, namtakon na proy siyak masing bangay masing molingon si pangay kung proy pel na kayo. Finsak lalalfin loma kung worship, kung revere ka pel na kayo. Wala kung in that mesingan, kung kapasyan, kung masing toko sa asin kung matana kaya kuklan ka, dara, wang na malang fail. Kung converted, kung matapted, kung matana kaya kuklan ka, kung matagal na, ikaw flapen na yung nastafon niya lo, main kumtakon na, patanin po, ka. Akain mo chi matagam ta na kaya po, pasitin na takatsukin mit in kanaus, kaya po. Tasakta, kating kyalim kaya na, we are being sealed, we are being protected. Kaya ngan katasin ka. Elde ka. Katsiven na ilfak. Elde ka in share temple siya with the other father of liars. Man na lal si fan. Ilaim ta. Nakatagal diyan na kaya faction taka acknowledge nga na. Ito ka na si kumda na. Kill makatin na taka acknowledge na singkat nga. Fact. Ele tatari. Kada siya na kalmo ni. Wangin mag-offline buklarun ka. Ele tatari mana kayo. Eline catching. Kung makaya ng arik makuluk. Era makuluk. Inge yemotom. To kom fa akpaya ke kom kas. Aksuwasiyak ke kom nanan ka. Nakadali ito na matan fairly shell ka kalam kala ka pel singa ka sikya mga na si David nga. Sige nan ka. Dahil to ko siya si mga na fun na ta ka. Manit lagin in mo ito. Nang ako may vintakadli na kaya ko yasing ito na ala art na pa yung may nun from kinyak. Okay. Wana bukbuk maparik nga. Kadukan na wana kanyang siyangin ta ka. Usiya masiwasya ngayon, actuasya ka. Kadena kanina acknowledge killed sin lasha. When katilit lar. Kadena na pa yung kalam kela. Even katita ka na kaya mga kayak na upe. Paita ka kaya fakyak nung ulit siya fasalikos. Proyin pa ko tayo siya nga, syuk mercy lang kat pang. Proyin siya nga taga yung ngisay kat. Then pa ko tayo na kaya makuluklas. David Chivena, example na wuwusipang na sikong. Naman, sukatin naman siya nga, nakatinta ka samsam ka. Katika yung continue. Wakan lamang. Manayan na, rela manos, ala, insiya siya, ala, tuwas, nipel na kayo. Kada ko flan ta kemisla. When weapon na kading kikiyap. Why na siya son sapta, siya fosal ko siya kalmingan. Hingga fam mo wan makuluklas. Wan mapayin ka. Nakatsuminak siya fiye bang. Kafada na influwa. Liye, ngawrek lein ke. Liye ngawrek lein ke. Enkuluk, ninya kia kel oswayal. Pangit default. Lanmat na kayo. Awo na kayo may susla. Na finfela siya nga. Neshikiyas nga Eve tagay ke
saptatulungan edpan neken me mat na kayo may susta na kefela siya. In other words, spirit la siya. Pati videla kalming el na mat kuluk siya na. Me kalme spirit la siya. Nataka kadel silella kadel sangan ikuipal ne kel arkepel siya. Nangen ay siya fulla na kaya oye siya spiritual fight siya makataske mo siya. Mayroon siya badaske nga. Katangyak le tayo mayroon siya. Takading kalim la kat nakay wa matkuluk. Kat ina kanila confess makuluk lash. Inna manas na siya. Kaya makuluk lash. Kat ina kanila ipsingan. Nakita isus ta kang online kada pangi masima taka mo sanctification, doctrines of sanctification na kaya may perseverance siya. Kat being make to be like Jesus in every aspects of our life. Nakat may persevere. Kat remain as Christian. Kat tu ko kaya lalad fung larsa in arakalain sapsing fact at kulen nalan kat na kaya may fella losin. Pakatas kaya yun ang na kumni kumaloin ta na pangi masimak tulokun ba klein sapsing magatas kaya ngayon. Main kat tina fully tagan kaya o yesing ara kaul mga na siya kat klein sap ta wangan ka ta kaya alu ka wan preaching malas nga wangan na pa ka kaya kat cham na mo manalas pa mga and that's so sad. Nara kasnan ka da mole udaka kaya ngan kat kata wanan mana kaul siya kadekal na kaya masakaul siya di or malasyo. I think at the line na maybe we're not like David here. And the guy acknowledge killed lala. I think at the acknowledge repent ka confess. Kaya shown na ke masya mata ka kufla nakin joye ka. Kat look may mange mata ka ke foshe tok nga liye kum lang chinchi pa ye. En look me kum fakate ye na shik lang met. Mangan na kayo lan mit machingan kataga na samram kin wisdom chingan ita taga samram kin na pangan matlad fun na kayo ping equip ke me online kan na wangan makain taga me eos sedan na taga nakluk ke kataga as makadakula star na ke pakaslan kat mo lingon kat me or makin kaslan kating kol kat katlalad fung lad we kat ntal na kayo. Ara fingat ta kalien na kaya o yesha yang na me o yesha mga ko minala kalam kala may na kayo may susta na kaya fela kat mat kuluk. Wangan may kada si siba kasin ke. O yesha mga ko minala to chel David kaya pa kadinta ko confess our sin. Confess our sin ngin. Na maluk me ngayon nataga syungkat pangan o yesha may ikat na siya me molingon sing taga ikat na syung amtan sing ikaw ikat me nim sing ningin wangan ta siya klak wan o yesha magataga namta in the presence of God ngay pang kaslal ngon lal kat pro ngon lal point kat ikas kat if ingat nta ken singan setan nataga kanaw me akuluk kat kadallet skiloin na ke mate video la lang ito na wisdom siya pang lan met siya pang kat liti ma tafung lalal David ne maulkun katinte or a weapon na meshingan bangan liang or malan nga som sipa liang na ke or malal pechipangan elito el time niya nga lan fung mo el time niya ito toksha leta ka kepel chingan pangan o ate chingan arsh o ye na ina ka lan met kemangan men pange met china makoroi met manas kelien mange shetan let taka ina taki na kelat mata ke akwan ka ta kaslan e le proteki kat pang o ye si mga uminash ke kat fast na met fos it course na ke ye akademi mo el te taka pli makain
urgent request ke first na ke luo ka ta ka acknowledge first tolu na ke on ka ke mata fung na sila ngan el ta ka first court na ke ya el ta ka me plea for deliverance from sin el ta ka fe urgent ka fe silan is esa la ligi makuluklal nakatliya na pangan first court hal ko siya pa ka ta ka ta yang na kalm yang aknas na siya ke syak isho ang afa nash la olya le ang afa fast wan asno komin oreya in long ingan en chewu to shima kum kotalik faingan pangan deliverance ingan then she be me restore na ke me ingan si man ta ke meta pangan restoration ingan na vinga ta ka lieta na shedan el ta ka na ukun pa mangan na shish el ta ka mo kum tena ina kan shuste ka ngan man kat mo kadin na fon na ina in fact mo kat matkulu kat ta ka full law is masingan in me restoration Japan. El ka plea na so ya ka fosilu el ka acknowledge confess sin la nga ngena el ka sipa card na manas flokinya restore ya flokinya na ke maluman na ke mapayalum wen deliverance Japan. Kada ta ka na el nara la ta in kene kin deliverance ko nga Manila ta la mga sikya ke chap sapta tolu ke genesis ka no fon na mat kulugel ra la in kene so nga na ta ka sipa na kala mi machine me free will ching ta ka in maslon soul and spirit shedan el ta ta kian jingan ka din de fulla audio kolal fun na machine pang ni na pa ka din ta ka me long glory she pa ka tien ke cash block cashing en nga fa fast when snow fin ka tien na Jesus kel mo yakelen aktolio da nal fast manol matal ko transfiguration siya manol lek la fast matal charmo mo na fata kalen pangen oye singa ko min ngatla na kaya pangen glorification siya pangen shaflen that get this predestination siya somne ke shaflen means of salvation siya ko order of salvation siya na glory siya ba da sano the fact that matching our marking in ang pangay part of the suffering shima kat kalam ke mo like Jesus Christ el daga me suffer el glorified metlal fina kaywa shaitan na tagain ara ushe kikiap ngai Jesus ka fang na tai na sin metlal fina kaywa el ka fang na tai kikiap sin el fukulya injiven serpent so kung ke me el molya kelenak tolu ara nga ko mingena it's all about faith got full out of life and none got in God now got faithfully follow him as we preach the gospel. Now, when long the recovery jabang restoration jabang she be she in try mga kan longing on love. Bang ngan longing on in che wubu. Mana kay wa kapash na kay wa ke malya she be flow na kaning on kan. Bang restoration jabang that's something get first year interaction fila ipsiak tulungan na ke wakan la motom liki kulok la makuluk na kay walok pangan fosal kurs na ke ko fosit kurs na ke ya restoration na kada na ke fosingal na ke singal yo na pray for a clean heart and a willing spirit pray in the god me inushe Inshia nasnashe we me willing spirit chin. For singa ulakalamyang. Kominara inshia in nasnas. Clean heart. Oh God, aksashi ye ngon shuwashinga. Aksashi ye inshia in nasnas. Kominara inshia in nasnas. Oh God, aksashi ye ngon shuwashinga. Na siya na falok na mana kuluk siya langan. If in matan jingan issues la
Nathan el takanero akala me stories ko ke mukul cash up mukul sa cash up na ke ships ko main waki ships ko fan na tin mukul jingan kadalong da na malam singan at least 9 to 12 months but Nathan el takara from ko David along from when Kashkarak ke na mit cash up singan te wunia svena ship na tan so munia ships ko fan na tin mit cash up singan topsila David and la Kashkarak wunia mit singan Nathan el moko na vinga ti na ke mi je singan na ke fact singan da na bai takle dictionata Bathsheba mitngan el spare ya David esla taliksinata ngan na vinga tuli da na pange o yeshima David la le lien da mo elaine na sin si sa sia in si nas kada ta kada na ba pen na gat mi jengin kada in na pai a new start manifo kada sanga patachang na ke ne she ma pang pang if nge o kada nan zum ne ke she ne she ma Mary ne kel chi sha ngon ngon kat rala el pitata yang ngan pangan issues ta ke ngon chi mai ta go she in she na shi kom and that's the only way na shalayak manganeral David kaning kalam gala covenant mai tak na silingan ta ko pa na mirror wala na makatel ilusya na si komla to ka siya singe el koso rela murder singe in ta na si komta na nanak manasla fakya oye mayakaya kom la katilen na manaske mana ka wife ingata ka na ke inche masyal la singe kadin dia na paella pangan chupela la el ta kain me esla inche kuluk silashne inche kikiyap singe inche tafung na singe inche kuluk katya na pa ta ka ke max up ta korfos longol chi longol lu ta kan na oyen na elia mamit fairy sisngan the loin na get olian paul that physical aspects of life nigan na lang ngon singa pa nan chipe ta ka ilya na machin allo shin nas shin oh god aksashi ya shingan shuo singa prefigure mga ta ka na ge machi mga ume ta ka akshafila mari chinge ta na nikom shishel ki yemotom akom tie eslangan matal lom likia kom si fil flokan ma engan lom na sik akye kenganin akosten flok si bana messing ushe willing spirit che na kat makana pakan furnish machine na vingat din nage background like David in the Old Testament mo ushe nangan matal kat kalam kelangan man ka in the Old Testament leta ka na equipi machingan nage specific mission silan much makan ngan tukun mission sigan na tagaliki pangawat malan kat the Holy Spirit in the Old Covenant ka ulang mata singan kat ka nage ulang sashi singan na mat na ka mga full la awliak lalal fungi ngan sigan nilyak na machingan permanently siliaki akil machima issues ta ngan singan permanently staying there nang ako may fingat ta na machina ma rala ko so unilyo uriangan pakadel si pa flokon ng restoration si may dagan makime ada ka fossingalon ko singalit ko riti ke me samso ko ngeta na confession si bang si ba nakalam wan malukan el ta kaya na in acknowledge sila may kuluk siya el broy siaklen sang mol sa siya insiya sa siya bang mol sa siya art sa siya bang takata na orek tatari ken na siya mataga nekel Jesus Christ Jesus el taka tana ngon si maralap tataya ka pangako minang ilyak na kaya ka full laulyak lan fungi ngon si nganda ka na rukum kachiba na shampram kinmang
siya mo na taka na emphasis lang ngon siya nga ke kalwania emphasis reputation na kung relate ngon siya na ke morning may Christian na ke nga ko mas kem siya nga na morning nga na pa mo ulo rom sa talkos kachamra mo masingin ka victory na finga tiyan na ke oya lan time period luongan 1852 nake N-word nake product lan 1852 nake N-word product lan N-word na wangan na pa insishima pai kataga dinim singin nake akwakshima enen taga ke kaslan kat ngam nefo mangon ilwangin ke ulan chibe fact masingin na lekanem na chibe na kalemi oya magadash ke ne mujengin efingon ilashke te kaini takla section chima yok we akwaki ke or malangat ke lomnuk nuke ke tempola nakat sol la jay takla na kumti kain fact mo kat mo ringon nakat taka esta mana phone chima taka ke 1852 nga taka ke 1902 taka mo wona mana kayo mo te kulun na wo na shipa kalwani masing matlas kadina inan ke pride larcher kadin follow na ke acknowledge mana kayo mga look wana TV na lang kadin taka na ke me inche sa shi mol sa shi mol chima ngalalal funi mo snow mata ka ke AK 1852 shiba na itakla ma ke mata ka akwaki an na inchen matlasha ni misheng pia machi mai na kadin nashke akwaklan mai kamauta ka kangan kan wana tuto mo de toli fashingan ko shakalan ning kadata ka na ke me kakshak ma David el rala wana ulay la shel ka ke fashingan tolungan lakalan mo ke ko mushi mangan nga somna nga fao nga nga faluti mo rek met nga faluti met rek sata in kanek lom met kulukin auliak na syum pang masing el fao malasum me the praise God and teach malan God na masing nataka liti me met orek masata na me met kulukin auliak na syum na manasya kiel na ngin alasum mala mission chila lal okay wangan mga gera fellow ngin siya in fact malan God met las ko sa inta kanake wangan ma yokshupe wangan ma yokshupe siya in molasing audiak siya in champram kinyak matan mol para chisel daga lagan moligat na ke nga fact piang mo tena driven by Holy Spirit ro program nga daga program man met nga patakang esta maslan kat kadawle masing kadawle mana kawul sina ke masakawul si madaga kanaus kan nga da keshupen pakutin yoklan ga kek la kadin si beflok na ke masing na evin kommet kolse kum lo mange komisyan niya na ke me siya ilal me ka men man mo ngan man ka pa penkat ko sa ngan ministry te malan met malan ka evin te malan ka nga sit down na siya na flok na ni 2016 ke pastor elangan tuya akademia sin church melamala evon fu fa mo wangan mataka na kaadu na evin ni pan ngam tan chara tanga lalal ngam ngatun chinge urun matla melamo 2016 bang ke ngon man ka nasak pa ngon man ka para ngashin chinge me in fact la kadesta sectional lab she kadin me kadin ta ka saman malan ka ta matan mola te pa katarang de katusi program mo pange gospel sing pange oyen mo inkanigin mo la sing Jesus Christ magain pankanigin mo si mai usi makawil sing masakawil pa katusi ngin ang aron mo mapay si na siya actually si mga siya taga samon mangin actually wangan may kafu ngin ang mai chul le na supoy mange mai ni pasom ni ki masing
along the meshingen if in pay that lina pay wala na singe may ngan sima elal fao ke fos me singal tolunge na nga faluti madarek sa tayong kenek lo e met ko luki na uliak na siyo a life mo din aliyak masing na wangan ni ngan may tayong someone masing wangan they don't have the compassion to do it they don't tanda na sano siyenriya na lang som kain minit na luwo they serve him na kinanakangan na tinaykek na siyes kadiningan wana David kadinila aulia kilnap na sin pakotin proy su ko bang narel olela fao olela mo bang malero laliti oyalan kat na sin matsata eme fat mat kulu ka na aulia pakadash kem jengi ako na nagitakalam na nimit patla pakadash kem jengi tikatin rena mo lên nó cái quầy nói lòng cho lần gạt fini kẹt nói lòng cho lần gạt cái đó có inakes makin ni lem la flock one mit the machine one mit the la flock ni and the only way we can do it cutting pray why now David in searching cut papang we see in chef such a but come slangan metal nom dikia pang masih mana kan naskia wen na nas anta Yermigos. Mali na ke oye mga faswiyado San Antonio ito na kumli ako klan mo ito nga kaya na paeke may nga taka nam tanching len na kay wangan syuk malangat aproy nam na sis na phone na makuluk na nanakin kosro nanakin rap kay isla likiya this is our lifestyle pang ho yelas eteka patagang eteka panataka wanan manawo mo makuluk chi patagang Satan in liars el cunning el takam manakuluk sila takarana mo manawo siya public le wota net mga fat na siyo pa prata ka pataka kat kalam kyang ikek na nga nila itak na section na closing fo mana fashe ay takla. Men pang system lang fella sing ke kan naus tak kan kat. Alam lang long kadin flot na kemalan kat ingin. Kat in na pa kadin full law la life na ingin na me pang matangan fakak. La kum long la mai ga ngatik matangan put the seats out. If ini kek lang ang taga on crown ikek na ta ingin na ngal kita na pa ingan chima kada fu law ya ke lan fu ni ngan man kat uskat ngai pangali mo kat tenash ke katina ita pakutan chim harkat loshak mai ta na mai ngai kishen chia ki ta ka fa mo tenga pa fa ka ngai nai na ku kwan ka ngan ma ta men china makuluge met kusha pa kum tel chia ma shinga shik share Evo for mo one na tik melon fresh we alu mo pai men mga isin men nga pa kum del metropo tiktung talingan merit pa na kulugara example nga din na set in place one ma kalamia kum del rela masa kum del te ukaya kum del ti fuga mga topa na top siya ba na tagang aksyoshi me kastan ka din tagang me inditi inkai inaksyoshi inakate ya masywaswas Pasim bang makadashkya nakatuliga da tafun na lapsila David nga manchikum wana nusye may nganchi we katil napnas na si David mana ilya napnas pang mana kay wakan napnas sike nakadata ka na forcing along koshing liko rakal to kumti ngan ka may kisya finoinge nga fa short kumti lang chi may kisya further. 每个小人家因些没下啦，
O God, kom sa tia bulesha siensya masyalla. Ito as ke makulukla. Pangamasing. May nga kain taka. Usye may sang, may kisyeng. O wang ninsye baye sinasinga. Tinan ka. May nga taka na meshing outward action, activity. That may nga, if in nga mga pakantan na wala, there is not filled pangit gospel watered down si matagay, wot nga. El taka usya wanan consciously, conscious no man guilty mo pangit. Kumina ko na kung fact, you don't have to do nothing but faith alone in Jesus Christ. Pangit masing nga. Kadi na into it, si kaya pa may plus nga. Kumeti relam, makunom na kaya patlak silang wisyangan na me wala nyo siya guilty conscience siya. Naro, kaya o pena, ewan pena, kada sumsuk niya misya iya pena, inusta ka meshing. Panga outward activity siya matakata na, kisya lo man, mo siya, mo pangan, takum tiye, ingaan kaya may kisya. Finoing nga fasyon. Kung tiya lang siya may kisya for. May nga taga yakin ma siya nga, insya los, masyal me, sumniki malan gata. Insya siya mataga, insya masyal la siya nga pa, why met, pakatin siya buke. In other words, kung fully put your trust in God, panga contrite art siya nga. Kung te siya pataga me likiya na kaya me, malong siya, kasi pusing akalam yang ko definition chima tagong a contrite heart is one in which the natural pride and self-sufficiency have been completely humbled by the consciousness of kill pangamasing contrite heart chinga pa me. Reading it. A contrite heart is one in which the natural pride is and self-sufficiency have been completely humbled by the consciousness of guilt. Kapag esta self-righteousness, self-sufficiency singa keme, kenshim masyal-syal siya mo katmat kuluk. Pang masya katil ingan kya. Katin si fanatala kat matkuluk. Why not David? Pang contrite arching at masyalala talaga tikan self-sufficiently may get rid of our sin. We need Jesus Christ. Pang masya katilin siya wukemid. Na kumtaga usya makisyenga na kumte na depend completely on God. Kaya makuluk man. Kumtaga na orit mag-function. Kaya na oya siya yung fashion nga. Amte na taga ina nga. Amat kuluk siya. Even kat fat mo me, wan makuluk las me, kalme, kat matkikiya. Kat fin fact, tawangan makuluk las, kat si fena kaya bagat le, ma paye tiyanin kat. Imbalance siya masingan kata-kata na pakutan yokman kat pange kat fin faka makuluklas elaru as suwas inanak manas na shish ke makuluklas ain aknas na siya kat ligi masisuwas na kayo pangan fin shaklan kat katinta ka inche me masyal la in put our faith like a malala. Like I come to realize that kat met kuluk. Pride lasan, sifalat lasan wangan le. Self me sufficiency si makat kan siya na rang wangan le. Akat tagan siya masyasala ng akat ngayon na ko. Pa confession siya David siya. Nete nel som samon sambram sukungan siya ingat ang unia may chingan po pakantan lam na talal sangis na lam na
Shaftas ko man mukul sa garap siyangan. Unin niya. Kumpa sam kunyaga. Kumpa may siya. Kung so mesta masilal yuriyangan uniya pen. Naro. Kat kyalim kala background siyangan sumdana. Tiksinatal siya Bathsheba angan mi siya. God will spare his life. In the usiyan na si kumusing ito na. God me el sang when siya natin to spare me and you. Sige liya shal siyangan. Sige liya. Na vingat liya na hawo siyangan. El ne issues that the wangan mi siya spirit lalan. Man pange me default siya makatash siyangan. El som na siyon years of responsibility ma kalim mo. Yes nga luo. You really know what's between right and wrong. Pang years of responsibility siyangan. Na may insiyawo na siya kating kam kala. Abo mo ma issues na talsom na ngo. Kataw diye pe fingap matlal fungi pang. Kata liya los pe siya pe ito. Na ito ka fact siya pe kaksikin me proy siya matakain akayagat kay wangela. Proy suk pakotin langat pang. Siya proy na kay pakotin langat. A prayer for God's mercy. Ngami da kata na masingin na norikpel kayo. Nakispelen alle sju kaksikin gat ke situation. El might call you na sik men matay Ken Washington el effect na pa what's going on in my house. Like a relationship like Ken arma. When got center ye. O yes mail taga nene might na in mata ke malan ka. Al taga pel na kayo artifact ka din mata in talaga mo el taga proy ka met ko sa pel na kayo. A witness. Akay 85. It's 85. It's lifting up. Akay man pang makadinangin na. Kadin ti patat yang naging siya kuluklan mo nga kadin ta ka nagamapay siya nga pakutin siya makatil siya ke wan natal kadin is small lesson amit las ko siya siya na kalim yo yan na yok siya makadash kene kadin ang flok nagkakulan ka. First of all, we need to completely isla laying sa siya nga ligi shelf na gawa finan ko siya flok na nagke laying mata siya man Lang siya nga ka kang online God. Papal nagawata ka kang online God. With that said, bako ng yoklan God, we got kapel siya nga. This is day of salvation. Kadin full laulya is mo mapatpat. Ito sumunal, order siya met, order siya flalan ko siya. Trescal check. Kataw siya lo, and suji punchline, de, accept filapen na program larso. Kapel siya nga, Trish, kung kulang malap kaya matang mo, hindi ka palching. Oo nga. Ini na lang, matingalan na yok mga is lagi fakak na fanan si makumbrela nga tamlel. Kulang malap ki, kung dokalay ko siyam ng mga sinasir na kaywa, manawal kat lagaywan faklon, sinkat game, makita lamang yung matakayo rol me, na experience si makumsuman, makum confront yakingan, Finan melem ngan kalmean ba might ma call ngan del treaty church and mo organization si dalaman ngalyak man ganala organisms si bangan mamul silan kat mama pangay si problem makatash kem singi kat sol la makat pakol church nga katrala makat pakat ki alu singa nakat Alena take it personally at nikain la body of church to gani rekma. Makulon sin kat ketop siluman in fact la. Findengan pa kol kum ketop luman na kumasham ta kumsham di shongten na infloken. Ang alila kadel wikom karingen kom siyaw luman ki oyengan ki sikyak na siyumo. Malal fungimo Thank you man talik tu man we compare nage oya singa ta pangasi mama CS maklash met kollar finan ko siya aske kat pangon mo
Shake siya pa mulikat le. Apan papanawrela formality, oye mga fact entitlement lumat ka samram kun gimtawa kiye. Kung malam jin kat ke lutina wo si mga totoy lang alipan kinga nan ka ke belitisi kum akfashi lang ngasik ngalong on ko Matewan siya ka mamalal kiyan miswan ko kiyan sikra da malal siya papakasyo Seymour kung bako ten nasik onso ko siya na yak na misenge nage gravity ke matuwaslan ma David El Palakinan mga kumin kain nan kala pasyak tulungan akalim yebela pak mo dangay ta kaya ke makuluklak anye matak pele na kayo kelilapan tuwasyan masingan masingan nan ka naki oye si mailas kenge naki mamangakom me wuklel kuna kat sangalem dalek ke ala kat kong takay na paike utayan si nga ito ki Old New Testament Shrine siel fars yes nga lu. Nakina pel siel kalya bulan nuklan lemel palakin la elsvena. Onain ash masi wangin lalakil. Ashkan kapsan ke masi David ash kengela. Me ash palakan aksilal. Pasi sara Tigin nga mo si mute. well global abstract look. Da anikilan yes nga da mute ke ang samram kun nake matayan Paano si mute? okay kawo klo da kumle ke katta ka samram ke oyenge abe tamliban global lab ke makalemian ala an sik nake siya sima pangon kum siya kasi siya singa yemo do me melem nge he could have done it another way. Director, let me show up this guy. So you are going around chastising us. Fakkan in mange. Parang nga fakla. Kadin deray na malas porek mo. When shaggy Jesus Christ, mo fun na ba molikat le. Nara, whatever additives, mana kayo katara siya iya, it's not gonna do it. Kadak siwa siya tayo ka lalvong ilasya. Alikak siya nakataya si Lomo, or akong Takope akalim yun naki, kapsang pa naki, spirit, gives mo daga tayo na si kumwe. Anan ka pa naki, confrontation siya masikyakel, with pala Nathan na sila nga, na sila David nga. Kumpamait siya nga. Na kumsamsam kun nakila, makat wuklal kun nga, malukme nga, at ako pa na nakikali mo. Na nakipel na lulas siya ma, lang siya ka, auliak siya nga ka, for lalaki siya nga manasikom, yamansin matsaya. Nakisiyak sila nga, kel drama na sila David nga, maski nga som sukla, matay na kiel Uriata, panang imtan kiela, Bathsheba. O kel David, tatala astalik mo kuchingal yan natal. Eleslap na ba dahil si kialimit nga pa Michael, apical to ko, hainoam, aktolu, namten tolu ka akos pa sa manyak, kay Luo Samuel, tolu, long alimekos, kasi Chronicles tolu, sin ke tolu. Oswuye betalik natal, amdan siya flashing and Bathsheba. Talik si natal, dalimit nga pa kumakalimila, yes ito ko, Pension na confession siya nga reclare. Natalik siyang dula, minsan. Which it could have been David. Umli, masih kayo pangan kapsra. Masih nga layok siya.
Mayen tukundalik singa mise lauliak el lem talak na pa constride archikisap pasingalit ko singa tagada na David ang siya na pa a time of forgiveness sima at kakataya kim tawakiya kat papelen nakmanas na sil na kaya kaya chamcham sil basta skillara kaya chamcham peki masla ko situation mataka na siya siya kat ka norek maganin sang kaya with kuya siya as a teaching tool na parang arek magin masla ko pangatron la ka hindi takotin lan ka tangat takamta siya nga ke kalak si Vena nga kilenak na paila nga pakumul ki pesi masikya ko yang na sike nang ay samek ki ay siya tol ngulal ko ki price manak mana si fil betafela molla ko nga siya nga mise nakatil pakumda takotin sang yesingal mekos mal esakaya na naki David naging oslala kat papelen nakmanas na siya laurek makinoya siya sang luti mo ito na Elvine na nakmanas na siya ilewon kaksyakanat na fake kula na lalabe apakalaman kung pakon na siya ukat kala na aktolu pa kung daga tasapsam kun naki oya siya naki constride arching ila mayin matolu si pa analen matawaya ki prailala siya kaya pa naki kasing el matawaya el mayin ila na kayo mama sikyak na siya plot out masaklu ama wash away ina nakikatola nuknuklash nga lanas nasa na cleansing pataka naki sham kunyan naki ipsop me line ipsop nga insang nanurik makun fologun katta naki me puksikat isam ki naki Passover siya elostenya siya ipsop nga insang moshula korshuin lom na masingan elusipit siya ki Passover siya nga siya pa Passover lamb siya down the line tausin luya ta ko pa kadtag Jesus Christ na naki pellal David na masyak tolu male kat papel fine na nakmanas na silgen bale lesifen ay siyelen ana mo kisesi na para daka na siya ki ipsop ngayon na pa na nga dekate na o yema lang akom si pikso ko nag-shaftline yeo main shaftline yeo ba kat mo okay meeting lang nitawi kat church pa nga kung siya kumasing anayin application siya el drudgery siya el de masi mataka na ki living right na kadel siya na ikesta na siya kat man kat tekay no si ora orek magin manganin usi molala na sikom so ilalaki na pa inash inward renewal siya insikyak na siya competition siya laling na pa na nga patakata na kumda ka na ki first saksi nga litko siya na constride archipa ininayak siya masal-sal na pa faksyavi in connect na la wangin na pa may ka na rasayan som na yun kat papalanak fonyal kikat samram ki ko so si malorela ngayon kata ka samram ko ni kaya pela fingat folok na ki betrothal period silal Joseph Mary yes one sexual contact ana siya o yeman si kaya maslolos down payment siya rekle kung finali kiye
sit fast siya the lanwan te pa kano lole mayin pange covenant lalos na sin God ke payen na naklalosa asyud ba na flok ni ke fajak tolu singan tangay ta kayak makuluklok anya madak peli na kayo na masingan in long siya kasimit kaya nga sham kun na ke oya sige betrothal period singa pa-normalize siya kimising ki masibang cohabitation gulsim dansim dati payak gulsik soskom gulsim dansim dansi pange oyelan fela misingi compare na ki betrothal singa nara katkan liyela tak fulok pena na kim tawag kli kita sham ki pa langayla oya si mat evident masala genge sabel tena riti kay ta ke sham kel Joseph Potiphar dan kiela ke chena siston ngulia mayen fona Joseph el patachang na ke oya singe laganil tena shun falatien panglan gat na sin na masir ngaw si masing ke petsia ba shikin nan ka lakat pa la ko la siya na falat nga kumin kalan sa palge kesin point kel Joseph shikin nan ka fona Joseph el shaf la sin dan kel Potiphar lagan mesikya nara ke masikya sel David nge kadeta la ngaya sisikya pake falling itakle elita la falling itakle mulala a cut spare his life estada liga consequence nash then a gangle then a som kadusin na ke national level lasha na ke political arena masing siya prestan si mamata makolgat ki 911 na me connecta na katram ki prestan si ma il fakla ka singe ngaten na rekoso na sin matayin singo maya kesi el bakarngen en mergi shvella tower siya skinan ka asul pe mama ilel misinge nge nakatkit la lina ki oye makatsivena vinen gushay katte mtaken si wo misinge oye wuklel vakama usye kogoshela flow and blessings singa na sikom na vinen gushay kadin skinga dang limang ifaka Belsin ama files ngem dok sham kunyak ki White House msingi ama and our doom and gloom masikyak be over on top of us anain wangin le ngadin laman me kat Israela kagat ingin ana kadin kakatagay nila mesi sikyak to ko nara to ko siya si orela ma kuluksi na sikya ko nga yan na si ifwa ka mga kumrela ma kadita masafala kadekin moit kola indi ashmayatake mga hindi ka naging nanaklak kom na panangara ke David el insiye masyal siya la sumnarol na yurin kat nge pakat kalim ki siyam suko nge alanak kalim yun na paila el syuk na pailan ak malalayel la liki ak siwasyel la liki oya si malita mo ekosela mo na sil ana mesi ma nga kuminin na naksiwasyel la ma enter kaya block main siya woyulan gat na si kum yok lagi na kaya na kaya maulak kum mga kulala lusi chancellor pinganalin mena sa asya mga kuminta ka na yoro laksiwasyikat na yimatal with a contrite heart kung gula malap taon lipan ki mga kumigas sa kadinta ka liyang kaya
Banangarang aka in Jibepena, Kapshanake Molaka, Anaking Ataka, Lemdalak Pel Bus, Aula na Bagi Kayoka. Narayan si fan ng akan sumnawe. Panda ka na yun kat, kinsim salsalala ka. Siyak silen nakmanas, orek maganya, kesipin tafong lelak, apangon mo. Siya na siya ka din taga gimalutut ngayon taga kasikat. Pricing ngay in taga prayer of confession siya ngay nga kuminaske. Klo mala pelang flow ng sin matutiwo ko si lash ngay. Nakatfat ka kaliye taga nila siya nakalin ko was. Mansangun na taga relax siya flala. Well, kulo manlap mitlash ko siya kat kulo manlap kaya kyoke punchline si matagaral Tamil tres kalinga in talpal kiluk pe bana in nash in an outline mic natter so we pe pitchlar si saktu ke machingan ta yoksu pe pa chi se lenji pe sam kunya ke pelching fitesi ma sam ke chena si sapta tolu fosingal me gosnga ta ko pen akal me faket na jel David to you to ralo me an netuk ma pat pa vinga ti pingan confident my channel David ngan na ke o yes ma elorela na ke shamlam ngal shi background chilan shamlam ngal shi ngata na katler makin mat na kayo na ke o yela pang machine asum shi ngata ni ke New Testament na ke Paul Saul il gat na Damascus ni muni mat om ta ke walal fungi shin ke ben pak den yokman God elinder fin through his son Jesus Christ pang pak den law shin manchin fel no fon long sing common Christian manchin na ke wa fel shi ben na kalmweni man na ke wa kan na ke shayen blaspheming of the Holy Spirit nak tolun alkoholya got constantly recheck that chijel daga mi sa mo yak ke makul kon fel in other words katin lalfun man na wa shaye ko naramit ko siya if ingum sat na ars ke si ko so kon fel sing line me saying today is the day of salvation the two is not guaranteed na siyak sum kushen siyak song Evin kadil bangun kum musyenge kail sik me kumakula para taka confession silal siya toksha David nga kading nila the only way David can be really get rid of the sin remalan God inel nangakom wana kad akalamike siya son sapta siya fasal kor Fingat fat mo wan makuluk class kat kikiyap. Kat na kay wa na inkenekin mo so kung na siyak siyong evinel sik me kalpangon ko kumakula. Repentance siya pang confession siya na katin full lao yak lalal fungi siya ngon katin nilyak na inkat uswi katla katin not yang na rol pa. Kusaan ngan mystery aske in the fakak lang si ka will pakoten mateng lan kat na siya na kayo. Kadin na kadin mula. Fula ulak si fun na payo siya. Pako na yung lan kat na si kom. Na kias na kayo mga tram-tram kin nga. Mauto ka kang lan kat. May kadorit makin. Old translation siya. First is masimata ka kaya 1990 to 2002 nga. If ingat ka mula, kadin na lang matake malan kat. Mauto ka kang lan kat. Kamay ko siya in si bakkalan mi inan ka proy larsa kadin na napay kadin taki malan kat paling mata siya ako lang malap kak siya din kat lang kalang pakutin yok lang kadin mo kat kay siya kat place your new family inoy lang silang kat kateta nga may ka saptawan kors fosin ke alkors palitu Ada samram kin akalimye
Katil kaifike mål 20. Katil kaifike mål 20. God demands right living. God demands right living. Bakit ito ka nagadiyo? Inoy lang silang God. Namnas wigat na, matas ko sa wigat na. Nega na, tamla triskali laksa fila, tram la nega proing, fashili klasha. Namnas, kata kaya fi, hindi posisiyal, matangan met na kayo, usin wigat pa na proy. Ara pelchinga de ujala, ke pelchinga lan fat na met. Trish, lumalap. Well, lumalap, sino na fakulon sin kat ke moulash, ke asa na kay walom, anakilin met matagawi kat ng fakat kali ke proy. Pamlistinsan wakik lumalap ke faklom nge, tamda Luciana Albert, lumalap pe, Shirley Harrison, kaksigin kat game be, na force makum, sukak pangay tamda Luciana, wala anlang kadin insang kaya kat kewa, lumalap, manakilin pe faklom nge, tamlel, katikin perli, Tara, oye pe, tamda nuar manena, manakilin kumbe, Belshue M. Nelson, Glamalap Pegi Ashloman, Glamalap ki Indirection Lowes ng Damdal Kenya Charlie, at Bain Kumbe, Damdal Norma, Naina, Glopeki me, Message Lowes Pema, Gosrela Kim Dawa Kiange, Pamela Lambert Jackson, Bain Kumbe, Vakulo, Nikuam, Damdal Sebe Ufar, Anakalin Kumbe, Bathsheba patakain garagat kaya visi longol luo longol toluk lomalap tandal lisiana tandal nuar manena tuo prescott lomalap tandal lisiana wikom yang tikin kenglak Johnny boy oyepe tandal Brooke Nathaniel message simpenge ma yurum Sholin Harrison lomalap at O.C. Thompson, lumalap ke faklomon na machimit nga pa Cortero, Freddy, lumalap ke Ashpelomin kain, sugak pa min wikat. Pamilipan bangamit ma tagaligi sugak pa siya, ana faklomon, naknas ka tagay ni kali ke private trust namit. But pray, pagsagin kumkat papadmasin ka siya, lumalap na siyum ke Long silom na siya kung sa pamawin ko lang si Fana na tuwing na kami siya cash. Kikat mo linaktak-tak finfelsingi. Kat tiyata la piepel si makume sikle. Kakat tepeta pel si mame tulogon niya momong las finfelsingi. Panangara kadarla na akun gaslom. Inda ka lutut kun. Intiya may information makayana. Ayin kain sikyak ke maula sa inkasikat. May kat ena na ikom na paye. Katikan si Vena aksiwa sila maula sa. Aknas na sikat si Vena. Siya matal mo kay fan na masawar la fin siyaksing. Paye kain usi atonement siya na siskat paba. Panagat sulpa na fakulo malap na siyong. Kewen na tum siya kum sa payama. Mi siya tugunlen tolu el maulyak, inkatang la kalyak, tang la makuluk na kaywa, inakkalimi la pa el fully God, fully man, di lala ingalem, el soya kashirum, dalepo leyot, alikiye, may sang singe, Perklito, kingan madal. Inkay nusin na sish, insulela mapay siwasin faske. Metigi kat fast na meta kat inkain sakak pe met wirs na kaywa. Mamdain beli la surla. Kish be met siok le na lash. Mamatulle. Gasto makkay kat. Namat na kayo mal matulle. Ekin metalal fungi. E maswak na yurum. Silen. E kat masak na mol. Ay fencing a sikya ka.
At ano kumang benugdugin wala na lom. In kain da ko sunasyung ke pakanyang singi. Kaksakin kum gat papa ke kum shukya mo lash. Kum karangan ba mit lash maigan mit manas. La physical ailment for kya makasyash ke. La shafalet, musinat, musin suka, musin kidney. Ko kaud ko arthritic pain mama kasi palakin. Katitala kum takta si kum creator si mauri katle. Kum ito mama katlaki ininalan mano singi. Panangkipel singi collectively, corporately, kat pasla yedan kat flatlash, ngeshes yung nakmanas, akfon ye katle, miraculous healing lomin sikyap, inakfon ye katle, aknas na sikatle, usya recovery na sish, kadin kan civilpe, tuyak fast na met, kainim, talik na dash mam tain kelpos, talik na dash ma aske probationary period, talik na dash ma shakna elya ke oye ke kanausalan masap at ngeshes yung guminesla may lalos ke maingi. Kasha siyan yan na kaywa mas struggle ke pelsingi ke molin payakla koye fagan siya ula kat ngeshes yung melosin kan syukum man kung makifan na pagan kasha kat ke maingi. Arla na yok masyaklash takat lalfungi kom kat papa na kumatang command center loman awi maing fall nagi pela en nagi silela lo kashikat kifasha di klasha lela takalang takotin asisin sila ng dalom in wikat karingan kat amen lomalap kaliyagi unsukonge insang panakashikat ki message makataka ki malutut misengya pinrakin bayan kan gasla anak ki pinraka